iriya mfura ndio huo mungwana ndayizi ninamjua yirirwa mu bana bato anashinda kwa watoto wasichana wadogo. iriya mfura abazungu bari batarajya muri Amerika, wazungu walikuwa bado hawajaenda Marekani. Rero iyo ubwira umunyamurenge ngo ntabwo ari umunyekongo, ukiambia munyamulenge yeye si mtu wa Kongo kuko avuga ikinyarwanda, kwa sababu anaongea Kinyarwanda, wajya muri Amerika unaweza enda Marekani ukabwira abazungu bose bariyo ko ntari pastor wanyu. Ni vile mimi si mchungaji wenu, najya mbareka mugasirimba, ninaweza kuacha mnacheza, mwarangiza ngatoranyamo nka batanu, kisha nachagua kama watano. Anja bacagamo katika bahari wangestahili kupitia, hari utuntu twitwa siren ama sirene. Kuna tuvitu tunaitwa sirene tulikuwa ndani, zari zifite umutwe nk'uw'abagore, tulikuwa na vichwa kama mwanamke ariko zifite hasi hameze nk'ifi, lakini chini ni kama samaki. Ubona yuko utaangalia avuye mu kabari, utajua anatoka kwa bar, ataenda akianguka ngubu nubugira gatatu ngubi twamvuye mu kabari. Anasema hii ni na benshi nkaburu ntabara. Anasema tuweze kulisikia neno la Mungu. Imana igumugisha reverend. Mungu na wabariki sana. Amen. 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 Reka ntishe gahunda bila kuharibu ama mpangilio, mbasabe muhagurukeho gato. Ni wasi musimame kidogo. Abaririmbyi bashaka indirimbo abantu bose baririmbi. Waimbaji muweze kutuongoza kwa wimbo moja ambayo itakuwa ni ya watu wote. Iminota mike gusa kugira ngo abantu babanze ili watu waweze kupumzika, walikuwa wamekaa sana. Shimwa himbazwa mwami Yesu, imitima yuzuye ishimwe riva mw'ijuru. Shimwa mwami Yesu, himbazwa mwami Yesu, imitima yuzuye mushobora kwicara, munaweza kukaa. Turashimana cyane kubw'uyu munsi. Tunamshukuru Mungu sana kwa ajili ya siku ya leo. Turimo turasoza iki giterane tumazemo iminsi 4. Tunafika tamati ya kongamano hili la siku 4. Kandi ndagira ngo nihuti. Na ningependa kwenda kasi. Babasezeranije yuko hari buze kuboneka umwanya w'igisirimba gishyushye. Mumeahidiwa kwamba kuna muda wa kuweza kuimba na kumchezea Mungu. Kandi abantu bagize inyota ugomba kugira vuba kugira ngo ye kubica. Na watu wakiwa na kiu unaharakisha ili isiwaangamize. Reka ndeba abantu batabaye muri iyi minsi yose n'abatari bahari uyu munsi mu gitondo ndebe uko bangana. Wale ambao hatujawahi kuwa na wao nione ni watu wangapi. Kwa ari benshi. Ninaona ni wengi. Inyigisho twari dufite muri iki cyumweru, mafundisho yetu ya wiki hii yaravugaga ngo tube abakozi b'Imana, ilisema tuwe watumishi wa Mungu biha agaciro, ambao wanajipatia sifa. Kwiha agaciro nk'abakozi b'Imana
kujipatia sifa njema kama watumishi wa Mungu. Ndabanza nongereho ikintu kimwe yuko abakozi b'Imana ntabwo ari bari abapastori n'abavuga butumwa n'abadiakoni. Watumishi wa Mungu si wachungaji na mashemasi na waevangelisti. Buri muntu wese wakiriye Kristo nk'umucunguzi n'umwami we, kila mtu ambaye amempokea Kristo kama mkombozi na mfalme wake, aba yinjiye mu mubare w'abakozi b'Imana, anaingia miongoni mwa hesabu ya watumishi wa Mungu. Ariko ubundi iyo jambo umukozi w'Imana, lakini tena neno hili mtumishi wa Mungu ntabwo ndikunda cyane, silipendi sana. Njya mbibwira n'abantu b'iwacu, niwaambie hadi watu wa kwetu, ngo umukozi w'Imana, mtumishi wa Mungu, ngo mwazahinduye, simubadilishe mukajya munyita umwana w'Imana, muwe mnaniita mwana wa Mungu, kubera yuko umwana w'Imana, kwa sababu mtoto wa Mungu bifite agaciro kuruta umukozi w'Imana, inayo thamani kubwa kuliko mtumishi wa Mungu, kuko umukozi ushobora kumwirukana, mtumishi unaweza kumurudisha, ariko uretse umubyeyi mubi, lakini isipokuwa mzazi mubaya, nta mubyeyi ujya wirukana umwana. Hakuna mzazi ambaye anaweza kufukuza mtoto. Ndio maana ko umwana w'Imana kuruta ko umukozi w'Imana. Ndio maana mimi huwa napendelea sana kuitwa mtoto wa Mungu kuliko mtumishi wa Mungu. Twebwe twije kuba abana b'Imana. Ndio maana ningependa kuwafundisha tujifunze kuitwa watoto wa Mungu ambao wanajipatia sifa njema. Kuko ubundi burya buri rugo rugira umuco. Kila familia ina mila. Kandi umwana wese wiyubaha yubahiriza umuco w'iwabo. Na mtoto yeyote wa kujiheshimu anaheshimu hata mila ya kwao. Imana yacu nayo igira umuco. Mungu wetu na yeye pia ana mila zake. Hari ibintu ishima, kuna vitu anapenda, hari n'ibintu yanga. Kuna vitu pia anachukia. Jewe njya gukizwa, mimi nilipotaka kuokoka, nari mukuru. Nilikuwa mkubwa. Nari umwarimu muri university. Nilikuwa mwalimu kwa chuo kikuu. Ntangira gushakisha nkumva ubuzima ntabwo bunejeje. Nikaanza kusikia, nikaona maisha haya nifurahishe. Ariko igihe ntarabona igisubizo cy'ubuzima bwanjye, lakini bado sijapata jibu la maisha yangu. Mbona ibaruwa ya leta inkura muri university. Nikaona barua ya serikali kuniondoa kwa chuo kikuu. Banyohereza kwigisha muri secondaire. Wakanituma kuifunza kwa shule la secondary. None uko nabonye nta kazi kenshi nari mfite, kwa sababu sina kazi nyingi, ni gahunda yo gusoma Biblia. Nikajipea nafasi ya kusoma Biblia. Ntabwo nari nzi ko aronza kuri igisubizo cyanjye. Sikujua nitatoa ndani jibu langu. Sinzi ukuntu nasitaye kuri Yesu. Sijui vile nilikuwa kwa Yesu. Ijambo ritoye cyane. Neno dogo sana. Ahantu Paulo yandikiye Abafilipi. Wakati Paulo aliandikia Wafilipi, arabwira ngo kubwanjye, akasema kwangu kubaho ni Kristo. Kuishi ni Kristo. No gupfa byambera inyungu. Na kufa ni faida kwangu. Ndabona uyu mugabo, nikafikiria huyu mbaba azi icyo abereyeho. Anajua ni nini anaishi. Ubundi jewe mbereyeho iki? Kwa nini mimi ninaishi? Kuko buriya hari igihe ubaho mu buzima utazi icyo ubereyeho. Kuna wakati unaishi kwa maisha na bila kujua faida yako ama maana yako. Nanjye nari no muri abo ngabo. Na mimi nilikuwa miongoni mwa hao. Nari mfite intego z'ubuzima. Nilikuwa na lengo zangu. Namvuga nshaka kuba umwarimu. Nilikuwa nikitamani kuwa mwalimu wa university. Wa chuo kikuu. Nari nabigezeho. Nilikuwa nimefikia. Ariko ndabitakaza. Lakini nikapoteza. Nifuza kuzaba umugabo nkarongora. Nilikuwa nikitamani kuwa mume na kuoa. Hagira umugore nkabyara abana. Nikawa na mke na kuzaa watoto. Abyo bibyara nakunze byaratunganye. Hayo yamekuwa vizuri. Ariko yo ntabwo ari intego y'ubuzima. Lakini hiyo sio lengo la maisha. Intego yawe niba iyo kubyara abana. Lengo lako likiwa la kuwazaa watoto. Twari dufite umupadiri watwigishaga. Tulikuwa na padiri akitufunza. Yitwaga Alexis Kagame. Hayo ndiyo majina yake, Alexis Kagame. Yatuba ngo yosha. Akatuambia, hey kijana, ngo nurangiza amashuri, ukimaliza masomo, ngo intego zawe ni izihe? Lengo zako ni gani? Ugushaka umugore, kuoa mke, nkarongora, naoa, nkabyara abana, ni uweze kuzaa watoto. Akabwira ngo ibyo ngibyo. Akasema hayo ngo n'imbwa zirabikora. Hadi mbwa wanafanya. Ngo ntabwo ari ikimenyetso cy'uko uri umugabo kurongora ukabyara abana. Hiyo sio ishara ya kuonesha kuwa wewe ni mbaba. Ngo n'imbwa zirabikora. Hadi mbwa wanafanya. Ntabwo yavugaga imbwa ziriya. Yeye hakusema mbwa hizi zinatambaa. Yavuga ko umugabo udafite gahunda w'imbwa. Na anasema hadi mtu yule ambaye hana mpangilio, yule mpumbavu kabisa. Na washobora kurongora akabyara. Na yeye anaweza kuoa na kuzaa. Ati uje wiha intego ziri hejuru. Anasema uwe unajipea lengo zile ziko juu. Noneho nza kubona urwo rwandiko Paulo yanditse. Sasa nikakuja kusoma barua hii ya Paulo. Kubwanjye. Kwa ajili yangu. Kubaho ni Kristo. Kuishi ni Kristo. Kana ari umukristo. Na nilikuwa ni Mkristo. Ariko aho ni nyine wo ku cyumweru. Lakini yule wa Jumapili. Hari abakristo bashobora kuba bicayemo hano. Inawezekana kuna wakristo hapa. Abandi bajya mu rusengero kuko ari ku cyumweru. Wale ambao wanaenda kanisani kwa sababu ni Jumapili. Haba hari ikintu gishimishije ntujyeyo. Kama kuna kitu ambacho inafurahisha usiende.
urumva kuri university hahoraga ibintu by'imipira. Unajua kwa chuo kikuu kuna michezo za basket, basketball, za volley, volleyball. Jewe nkiri n'umunyeshuri nabaga muri ikipe ya atletisme yabiruka n'amaguru. Mimi wakati nikiwa mwanafunzi nilikuwa wa kukimbia. Nari n'umwantreneur wa atletisme. Na mimi nilikuwa nikiwafunza wale watu wa athlete. Arigenye mbwira Bishop. Namwambia Bishop, ariko hano hari abasore mwapfushije ubusa koko. Kuna vijana hapa ambao wamekosa. Umuntu usirimba isaha akayimara. Mtu ambaye anachezea Mungu akanamaliza saa. Jewe munije namukuramo umwatlete. Mimi ukinipea yeye naweza kutoa mwatlete mzuri. Ku kibuga kirukanka gasiga abanyakenya. Anaenda hapo kwa kiwanja anakimbia anazidi watu wa Kenya. Maguru maremare. Watu ambao wana miguu mirefu basirimba isaha ambao wanamchezea Mungu saa mzima. Ndatangara cyane buri. Ninashangaa sana hivi. Ariko abantangaza kurushaho. Lakini wanaonashangaza zaidi. Gato ni wajya gusirimba. Muvumilie kidogo. Unaona na hano mu badamu. Utaona hadi wa mama. Kabona umudamu yasirimbye isaha. Unaona mama anamchezea Mungu saa mzima. Ari abantu bawashira kuri piste. Nasema watu hawa ukiwaweka kwa uwanja bachi ibintu wanaweza kufanya vizuri. Kandi je mbaye pastori. Mimi nilikuwa pastor. Nilikuwa na timu yangu ya atletism. Antrenema zimwe baje bazikorera mu rusengero. Mazoezi mamoja wangekuwa wanafanya kanisani. Nasema ambia muweke kisimba. Ile ya juu sana. Turasirimba isaha. Tunamchezea Mungu saa mzima. Turangiza tuje gukaraba. Kisha tuende kuoga. Antrenema mirabirangiye. Tuna mazoezi yatakuwa yamemalizika. Ariko byo n'ukwiganirira. Lakini hayo ni maongezi. Hanyuma nabwiraga ibintu byo gushaka Yesu. Nilikuwa nikiwaeleza mambo ya kumtafuta Yesu. So iyo ku cyumweru nta kintu cyabaga gihari. Kama Jumapili hakungekuwa na kitu fulani. Nta basket, nta volley, nta atletisme. Hakuna basket, hakuna volley, hakuna athlete. Najyaga mu misa. Ninaenda kanisani. Nari umukristo wo ku cyumweru. Nilikuwa mimi ni mkristo wa Jumapili. Kandi nkumva ntacyo bitwaye. Na ninasikia hainuzuru kitu. Nkumva Imana ibyo ari byose ntacyo bitwara. Najua Mungu hajazururiwa pia kitu. Nza gusoma rero ubwo buzima bwa Paulo. Nakuja kusoma maisha ya Paulo. Aravuga ngo kubwanjye kubaho ni Kristo. Alisema mimi kwangu kuishi ni Kristo. No gupfa bya mbere inyungu. Na pia kufa ni faida. Ntangira gushaka intego y'ubuzima bwanjye. Nikaanza kutafuta lengo la maisha yangu. Mbereye wiki. Mimi ninaishi sababu gani? Hanyuma mbona Yesu. Kisha nikaona Yesu. Haleluya. Haleluya. Hanyuma rero kisha bado nyuma yo kubona Yesu. Baada ya kumuona Yesu. Ibintu byose byaroroshye. Mambo yote yamerahisika. Ntangira kumuvuga. Ninaanza kumusema kumunena. Haleluya. Haleluya. Ndagira ngo tugaruke inyuma. Turudi nyuma kidogo. Kuri ya magambo. Maneno yale. Ndagira ngo nihute. Nitaenda haraka. Nabonye iyo ntangiye kubwiriza nkatangira mvuga inkuru. Nikianza kuhubiri ninaanzia kwa habari, historia. Njya mbibuza n'abapastori kuko jewe nigisha kubwiriza kuri university yacu aho twigisha theology. Nilikuwa nikifundisha hadi wachungaji bali nilikuwa nikiwafunza. Ukianza kuhubiri, ugatangira utanga ubuhamya. Na unaanzia kwa ushuhuda. Ugatangira uvuga inkuru. Unaanzia kwa historia. Uzitonda ushobora kwibagirwa ibyo ugiye kuvuga ugakomerezaho. Endeni pole pole unaweza kusahau yale ambayo ungeyasema na kuendelea hiyo. Ariko rimwe na rimwe kubera ko abakristo baba batazi nibyo warugiye kubabwira. Lakini kwa sababu wakristo hawajui unataka kuambia nini? Atari ko burya twafashwaga. Nao wanakuambia kumbe ilikuwa imetusaidia. Watu wanapenda historia. Wakorintho wa 2:6. Waraka wa pili kwa Wakorintho mlango wa 6. Niho twigaga muri iyi minsi. Hapo ndio tulikuwa tukijifunza siku hizi. Uyu ni umunsi wa nyuma. Leo ni siku ya mwisho. Aravuga ngo kandi ubwo dukorana nayo nasi tukitenda kazi pamoja naye turabinginga kugira ngo mudaherwa ubuntu bw'Imana gupfa ubusa. Twawasihi musipokee neema ya Mungu bure. Kuko yavuze iti, kwa maana alisema mu gihe cyo kwemererwamo narakumviye, kwa wakati uliokubalika nalikusikia, no ku munsi wo gukirizwamo naragutabaye, siku ya wokovu nilikusaidia. Dore none ni gihe cyo kwemererwamo, tazama wakati uliokubalika ndio sasa. Dore none ni wo munsi wo gukirizwamo, tazama siku ya wokovu ndio sasa. Iki nicyo twarebye ku munsi wa mbere. Hii ndio tuweza kutazama kwa siku ya kwanza, siku ya kukubalika, umunsi wo gukirizwamo na siku ya kuokolewa. Kuko iteka ryose mu buzima bwawe bwa Gikristo, kila mara kwa maisha yetu ya Ukristo, kintu ugomba kubanza kugenzura, kitu lazima uchunguze vizuri. Uzabanza ugenzure niba ufite Yesu. Chunguza vizuri kama uko na Yesu. Kuko Biblia iravuga ngo, kwa maana Biblia inasema abafite Yesu, wale walio na Yesu, abafite Yesu, walio na Yesu, abafite Yesu, walio na Yesu bafite ubugingo, wana uzima.
ariko badafite Yesu lakini wale ambao hawana Yesu nta bugingo bafite, hawana uzima. aho niho byose bitangirira, Ni mahali hapo kunaanzia. noneho Paulo akandika, Paulo sasa anaandika, uyu ni wo munsi wo kwemererwamo, hii ndiyo siku ya kukubaliwa, uyu ni wo munsi wo gukirizwamo, na hii ndiyo siku ya kuokolewa. kuko kugira ngo twemerwe n'Imana, Ili tuweze kukubaliwa na Mungu, nuko tuba turi muri Yesu. lazima tuwe ndani ya Yesu. Iyo udafite Yesu Kama hauna Yesu, ntushobora kunezeza Imana. huwezi kumfurahisha Mungu. Haleluya. Haleluya. Kuko intego y'Imana Kwa maana lengo la Mungu nuko twese twakira Yesu, ni ili sote tumpokee Yesu, noneho agakurira muri twe, na kuwe ndani yetu, tugasa nawe, tufanane na yeye. haleluya. Haleluya. Hari igihe nyambwira abapastori, Mara kwa mara nawaambia wachungaji, ntabwo nitugera mu ijuru ni tukifika mbinguni dushobora kuzagira ibibazo unaweza kupatwa na shida tugeze imbere ya Yesu, fika mbele ya Yesu, kuko baratubwira kwa sababu wanatuambia ngo itorero kanisa ngo ni umugeni wa Kristo, ni bibi harusi wa Yesu, rigomba kumubyarira abana lazima lizae watoto basa nawe, ambao wanafanana na yeye. noneho nugerayo, Sasa ukifika, mani kubwire, Mungu akuambie, ese pastor, pastor, aba bantu uzanye watu hawa unaleta, ko mbona badasa na Yesu, mbona hawafanani na Yesu? wabakuye? Umewatoa wapi? Ese ko ubwawe mbona udasa na Yesu? Mbona wewe hufanani na Yesu? Si ikibazo. Si ni swali. Hari igihe umubyeyi abyara umwana, Kuna wakati mzazi anazaa mtoto, hari abagabo babi, kuna wababa wabaya, yawe atari uyu mwana anamwambia lakini huyu mtoto asa nanjye, hafanani na mimi. sanga umugore atangiye gushakisha ngo buriya ngo asa na garamperi we, Unatafuta, anaanza mama anaanza kusema anafanana na babu. Natwe ikibazo cy'Imana rero, Na swali la Mungu sasa, nuko nta na onkle tugira, sisi hatuna mjomba ama baba mdogo ama nta na mkubwa. garamperi, Sisi hatuna babu, twese tugira papa umwe. sisi sote tuna baba mmoja. Agavuga ngo niba muri abana banjye, Kama nyinyi ni wana wangu, nabahaye grand frère, niliwapea mkubwa gusa wenu, nawe. lazima mfanane na niba yeye. mudasa nawe, Kama mfanani na yeye, muzambwira aho mwavutse, mutaniambia mmezaliwa wapi. Amen. musome mu Baroma Soma Warumi kugira ngo mwumve icyo nshaka kubabwira. ili muweze kusikia ninataka kusema Ibice nini. 8, Mlango wa 8, ndacyari ku murongo wa mbere ibyo twatangiriyeho, nikingali kwa ule mstari wa kwanza ambao tulianzia. umurongo wa 29, Mstari wa 29. ariko reka mbere kuri 28. Lakini wacha tuanzie 28. Aravuga ngo kandi tuzi yuko kubakunda Imana Nasi twajua ya kuwa katika mambo byose yote, bifataniriza hamwe kubazanira ibyiza, yote ambatana mambo yote, ari bo Kwa Mungu bahamagawe wafanya nk'uko yabigambiriye, kwa maana waliitwa kadiri ya vile alifikiria. kuko abo yamenye kera Maana wale aliowajua tangu asili, yabatoranirije kera gushushanywa n'ishusho y'umwana wayo, aliwachagua tangu asili wafananishwe na mfano wa mwanawe wake, kugira ngo abe imfura muri bene se benshi. ili yeye awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Hano Paulo aratubwira Hapa Paulo anasema ngo Imana yaradutoranije, Mungu ametuchagua, iraduhamagara akatuita ngo kugira ngo tuze ili tuje tugire ishusho ya Kristo, tuwe na mfano wa Kristo, dushushanywe n'ishusho y'umwana wayo, tufananishwe na umbo la mwana wake, duse na Yesu, tufanane na Yesu, ngo kugira ngo ili abe imfura muri bene se benshi. awe mzaliwa wa kwanza kwa wandugu wengi. Imfura muri bene se benshi, Mzaliwa wa kwanza miongoni mwa wandugu wengi, ariko basa nawe. lakini wakifanana na yeye. Haleluya. Amen. Bagasa na Yesu, Wanafanana na Yesu. umugore agasa na Yesu, Mke anafanana na Yesu, umugabo agasa na Yesu, mume anafanana na kuko Yesu. gusa na Yesu Kwa sababu kufanana na Yesu ntabwo ari isura y'umubiri, siyo sura hii ya mwili, ni isura y'umutima. ni sura ya moyo. Turaza kubigeraho. Tutafikia hayo. Gusa na Yesu, Kufanana na Yesu muzabona muri Bibiliya ahantu henshi. mutaona katika Biblia mahali Paulo pengi. yandikira Abafilipi Paulo akiandikia Wafilipi mu gice cya 2 mlango wa 2 kuva ku murongo wa 5, mstari wa kwanza wa aravuga 5, ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. iweni na moyo ule uliokuwa ndani ya Kristo Ngo Yesu. nubwo yari Imana, Hata kama alikuwa ni Mungu, ngo ntiyarebye ko kureshya n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa, hakufikiria ya kwamba kulinganishwa na Mungu ni mambo ya ngo ahubwo kubaki yisiga nayo, ubusa, lakini akajiwacha ngo afata bure, ishusho y'umuntu, akachukua umbo la ngo mwanadamu, apfa urupfu akafa kifo rwo ku musaraba, cha msalabani. ngo ariko nyuma yaho Lakini nyuma ya ngo hayo yahawe izina risumba amazina yose, amepewa jina lililo juu ya majina ngo yote, n'amavi yose azamupfukamira, kila goti litakunjwa mbele n'indimi yake, zivuge ko ari umwana. kila ulimi ukiri kuwa ni mfalme. Ariko icyatubwiye gikomeye, Lakini alichotuambia cha nguvu, mugire wa mutima wari muri Kristo iweni Yesu. na ule moyo wa Turaza ndani ya Kristo kureba Yesu. Tutakuja kuangalia umutima wa Kristo Yesu moyo wa Kristo Yesu wasa gute.
unafananaje? kuko ubundi muri gahunda y'Imana, Kwa maana kwa mpango wa kugira ngo tuwe Mungu, abantu b'agaciro, ili tuwe watu wenye heshima, tugomba gusa na Yesu. lazima tufanane na Yesu. Haleluya. Amen. Paulo yandikira Abakorinto, Paulo akawaandikia Wakorinto, urwandiko rwe rwa 2, waraka wake wa 2, igice cya 3, mlango wa 3, umurongo wa 18, na haya yake ya 18. arabwira ngo twebwe iyo dutumbiriye Kristo, Nasema sisi tukimtazamia Kristo, tukamureba, kumtazama vizuri, ngo mu maso yacu hadatwikiriye, kama macho yetu hatafunikwa, ngo tugenda duhinduka tugasa nawe, tunaenda tukibadilika kufanana na yeye, tukava mu bwiza tujya mu bundi. kitoka utukufu hadi utukufu. Haleluya. Amen. Ikintu rero ndagikunda cyane, Neno hili mu ninalipenda byo ukora sana. byose, Yale yote ambayo iyo unafanya, umaze kwakira Yesu, kisha mpokea Yesu, iyo umaze kwemerwa nk'umwana w'Imana, kisha ukubaliwa kuwa mwana wa Mungu, uhamagarirwa kugenda ukura, unaitwa kwenda ukikua, ukura, kuwa, uva mu bwiza toka utukufu ujya mu bundi, hadi utukufu. ukaba uri umusore, Wewe ni kijana, ukava mu bwiza ukatika ujya mu utukufu, bundi, utukufu mwingine. waba umugabo, Ukiwa ni mbaba, ukaba umugabo mwiza, baba mzuri, ariko ukagenda uva mu bwiza naenda kwa ujya utukufu mu bundi, hadi utukufu ukaba mwingine. umugore, Wewe ni mumama, ukagenda uva mu bwiza toka katika ujya mu utukufu bundi. utukufu mwingine. Ariko akenshi Lakini sana ntabwo ariko dukura. si hivyo tunakuwa. Unze kubwira abantu, Huwa napenda kuambia watu akenshi sana Abakristo Wakristo bakura nk'isabuni. wanakuwa kama sabuni. Isabuni urayigura, Sabuni unanunua, ari nini nganiryo, ikiwa kubwa hivi, ukayikaraba, na unaanza kujiosha nayo, ukayikaraba, ukaosha nayo. nyuma y'icyumweru Baada ya wiki moja ukabona yabaye ntoya, unaona inaanza kwenda nyuma ya 2 wiki 2 ikaba no kurushaho, inakuwa kidogo nyuma ya sana, 3 nyuma ya ikaba 3 itangiye kuba kayuzi, inaanza kuwa kama uzi. umunsi umwe ukayikaraba, Siku moja ikaba ifuru, unakuta inaisha yote, ukayibura. Hari abantu unapotea. bafite ubukristo bumeze buryo. Kuna watu wana Ukristo kama wa Iyo sabuni. baza abantu twakirijwe rimwe, Mimi nikiyauliza wale ambao tuliokolewa pamoja, nababonaga nk'ibitangaza wengi wao nilikuwa nikiwaona kuwa ni watumishi wa Mungu wakubwa, ariko bagenda lakini wakienda bakura nk'isabuni, wanaenda wakikuwa kama sabuni. Vile Mungu anawatumia barakura nk'isabuni, wanakuwa kama uko sabuni. Imana imukozeho, Vile Mungu anamguza anakuwa kama sabuni. Hayaguye mu businzi, Unakuta yeye ni mlevi, mu busambanyi, kesho ni mzinzi, yaguye mu mafaranga, kesho ni mwenye pesa, wazamushaka ukamubura. Ukimtafuta unamkosa. Hari n'abandi, kuna wengine pia bicara wanakaa, Imana ikabashaka, Mungu anawatafuta, ikishatse gukora cyose, kile anataka kufanya chochote ntibabone, anawakosa. bapfuye bakivuka, wamekufa wakati wakikuwa kizazi. Ariko Imana irashaka ngo, lakini Mungu yeye anataka tutumbire Yesu, tumtazamie Yesu, uko tumutumbira, vile tunavyomtazamia, vile siku zinaisha, turushaho gusa nawe, twende tukifanana na yeye. Haleluya, 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 haleluya. Uyu munsi, siku ya leo, ndagira ngo nimukeho gatoya, ni umunsi wa nyuma, ni siku ya mwisho. Reka nje muri Yohana, niende katika ubutumwa bwiza bwa Yohana, Injili takatifu ilivyoandikwa na Yohana, mlango wa 7 umurongo wa 37 na haya yake ya 37. Ngiye kubigisha nabi, nataka kuwafundisha nabi, niwafundishe vibaya. Urabizi, mnajua hari ibintu nyambuza bavuga butumwa gukora, nina kataza wa injilisti kufanya, ariko nanjye uyu munsi ngiye kubikora, na mimi siku ya leo nitayafanya. Ufata umurongo umwe gusa, chukua mstari mmoja, akaba ari uheraho, ndio sasa unasimamia. Hano umunsi wa nyuma, hata siku ya mwisho, nuko ku munsi uheruka w'iyo minsi mikuru, siku ile ya kubwa ya siku kuu, ari wo munsi uruti yindi, ambayo ni siku kuu. Yesu arahagarara avuga cyane ati, Yesu akasimama akapaza sauti yake akasema, umuntu nagira inyota aza hondi anywe, mtu akiona kiu na aje kwangu anywe, unyizera imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva mu nda ye, nk'uko ibyanditswe bivuga. Aniaminie mimi, kama vile maandiko yalivyosema, mito ya maji yaliyo hai itatoka ndani yake. Ibyo yabivuze yerekeje ku Mwuka Wera, na neno hilo alilisema katika habari ya Roho uwabamwizera bendaga guhabwa, ambaye wale wamwaminio watampokea baadaye. Ariko ubwo Mwuka yarataraza, kwa maana Roho alikuwa hajaja, kuko Yesu yaratarahabwa ubwiza, kwa sababu Yesu alikuwa hajatukuzwa. Mama nabwe ningiye kubigisha nabi, maana niliwaambia nitawafunza vibaya. Ntabwo byari binaniye kuguma kuri kiriya gice twasomye, hinge ni sumbua kubaki mahali tulisoma, ariko nimukiye kuri iki gice, lakini nimehamia kwa, nubwo ndibugaruke kubyo twize, hata kama nitarudi kwa yale tumefunzwa, ariko nashakaga muri ya murongo, lakini nilikuwa nikitafuta mstari huu, ku munsi uheruka w'iyo minsi mikuru, kwa siku ya mwisho ya siku hizo kuu, ari wo munsi uruti yindi, ambayo ni siku kuu zaidi. Uyu ni umunsi uheruka igiterane cyacu, huyu ndio siku ambayo inamaliza mkutano wetu, ari wo munsi mukuru, na ndio siku kuu.
Bishop yasezeranije yuko Bishop aliwaahidia kwamba nindangiza kubwiriza nikimaliza kuhubiri muri busirimbe mutacheza kugeza mwikubita hasi mpaka watu wakuja kuanguka. sirimba mpaka Tutamchezea Mungu mpaka mwikubise hasi mpaka mtu aanguke. umunsi wa nyuma, Siku ya mwisho, umunsi uruti yindi. siku zaidi kubwa Ariko kuliko ngo zingine. Yesu yari amaze igihe mu giterane niko nakita. Yesu alikuwa amemaliza siku akiwa kwa kongamano. Uyu munsi mukuru bavuga hano, Siku kuu hii ambayo inaongelewa abagabo hapa, bose b'abayuda barazamukaga waume wote wa Wayahudi walikuwa wakipanda bakagiye Yerusalemu. wanaenda Yerusalemu, Kandi buri abayuda nabo na Wayahudi pia iyo babyiniraga Imana wakimchezea Mungu barabyinaga pe. walicheza kabisa. Muzitegereza umwami Dawidi azamuye isanduka, Chunguza mfalme Daudi walipoleta sanduku, bivuga nibivuga cyane nibivuga buhoro bakongeraho n'amashyi. walikuwa wakipiga vyombo vyote na sauti kubwa na makofi pia. Iminsi 8 bari imbere y'Imana, Siku 8 wakiwa mbele za Mungu. bagataha mu ngando babaga bubatse z'amashami, Wanaenda kwa maskani walikuwa wamejenga. ku munsi wa 8 Kwa siku ya 8 Yesu arabareba, Yesu akawatazama, nawe yari yabanye nabo, na yeye alikuwa na wao, ahabwa atari kwa babana. akasema watu hawa Hari ikintu ushaka kubabwira. kuna kitu ningependa kuwaambia. Arabitegereza, Akawatazama vizuri, bamaze iminsi 8 walikuwa na siku bari 8 imbere y'Imana, wakiwa mbele za Mungu, barimo kuririmba, wakiimba, barimo gutamba ibitambo, wakitoa barimo dhabihu, gusomerwa amategeko ya Mose. wakiambiwa sheria. Ahabwa atari kwa abantu hari ikibuzemo. Akasema kuna kitu inakosekana kwa watu hao. Haleluya. Amen. Ku munsi uruti yindi, Kwa siku iliyo kuu Yesu arahagarara, Yesu akasimama arahamagara. akaita, Nuno munsi na siku ya leo Yesu arahamagara, Yesu anaita, kuko iteka ryose kwa sababu kila mara nahoze mbibwira abo twateranye mu gitondo, niliwaambia wale tulikuwa nao Iteka asubuhi, ryose. kila mara nuza hano ugasirimba ukikuja hapa na kucheza hatarimo Yesu, bila Yesu buryo uba wahushije umepita pembeni. Ugiyoza ngo ariko iki gisirimba ndimo gukora Wewe unafikiria mchezo gihuye huyu na Yesu, inaambatania wapi na Yesu? kuko ubundi ari ugusirimba gusa, Ikiwa ni kucheza peke yake, n'indirimbo z'Yesu ushobora kuzisirimbiraho, hadi nyimbo za ulimwengu unaweza kumchezea Mungu, ariko nusirimba lakini ukimchezea Mungu ukabwira Yesu na kumwambia ngo Yesu, rero mwami Yesu, sikia mfalme, hari ishimwe mfite ku mutima, kuna shukurani langu ngiye kimoyo, kukubyinira, nitakuchezea, ndakubyinira, nitakuchezea, umenye ko nashimye, ujue nimefurahi, nimeshukuru. Bansezeraho iwacu, bansezeraho iwacu Waliponiaga huko kwetu, umugabo umwe yaravuga tumva pastor, baba mmoja alisema, pastor, ndaguheka, mimi nitakubeba kwa mgongo. ati akavuga ati ndaguheka, Akasema nitakubeba kwa mgongo. ngiye kuona mbona ko aramanutse, Nikaona anashuka, ndaguheka, nimesema nitakubeba kwa mgongo. hanyuma mfata ku rutugu gatoya, Nikamshika ashaka hivi, kunterura ntoya, aramfata mu nda araterura kuko yandushaga ibigari, alikuwa ananishinda, ananizidi nguvu, akanishika akaniweka juu. hanyuma ndaseka ndamwihorera, Nikacheka tu nikamwacha. buriya reka nkubwire, Nitakwambia, nuza gusirimba hano ukija kushukuru kumchezea Mungu, akubajije, mtu akikuuliza buriya wari mu biki, ulikuwa ukifanya nini, uzasirimbe cheza ufite ishimwe ku mutima, ukiwa na shukurani kwa moyo. ubyine hano, Ucheza hapa, ubwire Yesu tumva, ambia Yesu, uyu sikia, mudiho ngiye gukubita, mimi mchezo iki huyu, gisirimba hii kisirimba ni ishimwe ry'ibyo wankoreye, ni shukurani ya yale ambayo umenifanyia. hanyuma usirimbe kabisa, Kisha nta ucheze, kibazo, hakuna cyangwa shida. uhagarare hano Ama usimame hapa, uvuge utumva rero Yesu, sema hari Yesu, ibintu bingoye kuna mambo yananisumbua, ariko ngiye kukubyinira. lakini itakuchezea. Umwana yigeze kunkora akantu, Mtoto alinifanyia kakitu, araza nsanga mu biro, akanikuta kwa ofisi, yari yantelefonnye ansaba appointment, umwana w'umukobwa mtoto msichana, ufite nk'imyaka nka 23 nkaho, ni mtu wa miaka kama 23 hivyo. arambwira ati nagushakaga, Ninakutafuta, nturambonye ariko, si unanipata? ati mfite ahantu nakwiherera, Ni kuna mahali naweza kujiweka pembeni mahali. biro yanjye yari ifitemo akantu ko kumba hirya ka toilette, Ofisi yangu ilikuwa na mahali pa kugira ngo wenda ashaka kujisaidia. kwihagarika, Nikafikiria labda anataka kujisaidia, ariko yari afite akantu k'agabaga, lakini alikuwa na kachupa, yinjiramo, akaingia, agaruka yakenyeye, akarudi yiteye umwenda, amejivika manguo, afite n'impapuro mu ntoki, akiwa na karatasi mikononi. ati ndashaka kukuvugira igisigo. Akasema nataka kukuambia majina, yani ni kama majina sijui, poem. Avuga igisigo nundi agifite mu rugo, Hiyo niko nayo nyumbani. ntaka rwose, Akanisema vizuri, arangije ndamwira nise, nikamwambia kutanzi, mbona hunijui? ibi wabikuye, Haya umeyatoa wapi? rero nkubwire, Acha nikwambie, mpora nkumva uvuga kuri radio, ninakusikia kwa redio, ati nkumva uri umuntu mwiza, naona wewe ni mtu mzuri. ibyo gusa, Hayo peke yake? ati turavuga nkumva uri umuntu mwiza, Unasema tu nasikia wewe ni mtu mzuri. hanyuma rekeraho. Na sasa akaachia tu hapo,
hanyuma dutangira kuganira. Tukaanza kuongea na yeye. Ndavuga nase ubundi Akamwambia, uriga? wewe unasoma? Ati ndiga ariko birangora. Akasema ninasoma lakini sio. Arambwira akanieleza ko ari yankoreye igisigo. Lakini kwa sababu alikuwa amenifanyia hivyo. Ndavuga nimva mwana. Nikamwambia yeye mtoto, genda usubire ku ishuri. Nenda kwa shule. Ushaka abantu bakongerere amafaranga. Utafute watu watakusaidia kukuongezea pesa. Nanjye nzajya ngo. Na mimi nitakuja aragiye gukora abashatsi. Anaenda anawatafuta. Buri ari abagabo. Wanaume. Hari abagabo babi. Kuna wamoja wabaya. Baranamwemerera. Wamoja wanamkubalia. Hanyuma agiye kureba wa mbere. Alipoenda kuangalia wa kwanza, aravuga atari kurabizi. Akamwambia unajua? Tere buriya. Sasa ibintu byawe narabyize. Mambo yako niliweza kufikiria. Nsanga nagufasha. Nikakuta nimeweza kusaidia. Ariko nanjye ukagira ibyo uzajya umfasha. Lakini na wewe uwe unanisaidia kidogo. Mwana arabireba. Mtoto akatazama. Atoya ati byihorere. Nasema wachana. None waje gutwara ayo namusezeranije. Akikuta kuchukua mimi yale meni mwamwaidia. Anamwambia ati pastor. Akamwambia mchungaji. Ati musabe ikintu. Nikuombe kitu. Nikigiki. Nini? Ati ntuzagira icyo unsaba. Usiwe na kitu utaniomba. Jewe. Mimi. Uriza icyo nagusabye. Mimi nilikuomba kitu. Aterega. Unajua? Aturumva ba bantu wantumye ngo ngiye gushaka. Wale watu uliniambia niende kutafuta. Atuwa mbere rwose wari wanyijeje bitangaza. Mtu wa kwanza alikuwa ameniambia kitu. Ati yarambwiye ngo azamfasha. Aliniambia atanisaidia. Ngo ariko nanjye hari ibyo nzajya mufasha. Lakini na mimi nitakwenda nikimsaidia. Navuga nti yewe mwana. Nikamwambia yeye mtoto. Rwose kirya gisigo wakoze. Hiyo umefanya. Hata mimi nijinyime kitu chochote lakini nimalize. Uzongere no kujya kugira ushaka. Usiende kutafuta mtu yoyote. Amafaranga ujuze nyaguhe. Uwe unakuja nikupee pesa. Kandi ntacyo nzagusaba. Na sitakuomba kitu. Uretse kunzanira amanota meza. Isipokuwa kuniletea alama nzuri. Uzi cyaduhuje? Unajua ni nini tukutanisha na yeye? Yamvugiye igisigo. Aliongea mambo mazuri kwa. Nawe rero ufite icyo usaba Yesu. Na wewe kama una kitu unataka kumwomba Yesu. Unakuja Yesu. Nitakuchezea. Iki gisirimba. Kisirimba hii. Giherekeje icyifuzo mfite. Inasindikiza hitaji lako. Icyo giye gusirimba kwawe. Hiyo wakati kumchezea Mungu kwako. Kuzahinduka gusenga. Itabadilika kuwa maombi. Usirimbe tu. Uendelee kumva Yesu. Sikia Yesu. Ndimo gusirimba. Ninacheza kwa ajili ya hiki. Unasirimbira ubusa. Lakini watu wengi wanacheza kwa bure. Ugasirimbira ubusa. Mtu unasirimba kwa bure. Sirimba ushima Yesu. Cheza ukishukuru Yesu. Sirimba usaba Yesu. Ama ukimuomba. Ariko uko byagenda kose. Lakini vile ilivyo. Byose biyo bigana kuri Yesu. Yote yawe yanaelekea kwa Yesu. Haleluya. Amen. Naho ubundi bihinduka umuco. Inabadilika kwa nimira. Bihinduka idini. Inabadilika kwa aba Bayahudi cyatumye Yesu abahamagara. Wayahudi hawa Yesu aliwaita. Kwa munsi wa nyuma. Alikwambia kwa siku ya mwisho. Ambayo ni siku zaidi ya Biblia. Warabitegereza. Akawatazama vizuri. Arabareba. Akawatazama. Abata abantu babyinnye. Akasema watu wamecheza. Abantu baririmbye. Watu wameimba. Abantu batambye bitambo. Watu wametoa zabihu. Ariko barasubira yuko baje. Lakini wanarudi vile wamekuja. Ngo azamurijwe aravuga cyane. Akapaza sauti akasema. Umuntu wese uri hano. Yeyote aliye hapa. Ufite inyota. Ambaye ana kiu. Aza hondi. Ni aje kwangu. Anywe. Haleluya. Amen. Iteka ryose Yesu abarimo guhamagara abantu. Kila mara Yesu huwa anaita watu. Muribuka muri Matayo 11. Kumbuka 11 Mathayo. Ngo yazamurijwe avuga cyane. Alipaza sauti sana. Ngo abarushye n'abaremerewe. Wanaolemewa. Muze munsange. Njoo kwangu. Ndabaruhura. Nitawapumzisha. Ahora hamagara abantu. Yeye mara kwa mara anaita. Muze munsange. Njooni kwangu. Niyo mpamvu hariya muri ariya magambo twigaga. Ndio maana kwa maneno tuliyoyasoma. Hariya mu Bakorinto. Kwa Wakorinto. Paulo yandika ngo. Paulo akaandika. Uyu niwo munsi wo kwemererwamo. Hii ndiyo siku ya kukubaliwa. Ngo kandi nimuherwe ubuntu bw'Imana kupfusha ubusa. Na musipewe neema ya Mungu bure. Uzikumva Imana iguhamagara. Unasikia kuita Mungu akikuita. Ariko kanga kwitaba. Lakini usiitike. Yesu akakubwira. Yesu anakuambia. Ngo niba ufite imitwaro. Kama una mizigo. Abarushye n'abaremerewe. Anayechoka na kulemewa. Njoni kwangu. Ndabaruhura. Nitawapumzisha. Ntugende. Unawe usiende. Yesu agahamagara. Yesu anaita. Ngo umuntu niba afite inyota. Mtu kama ana kiu. Aza hondi. Aje kwangu. Anywe. Ntugende. Usiende. Ugapfusha ubuntu bw'Imana ubusa. Neema ya Mungu unaiharibu bure. Haleluya. Haleluya. Uyu munsi niwumva ijwi ry'Imana. Leo ukisikia sauti ya Mungu, ntiwinangire umutima. Usifanye moyo wako kuwa mgumu. Uyu munsi niba ufite inyota. Siku ya leo kama una kiu, ntuyitahane. Usiende nayo nyumbani. Uyu munsi niba ufite inzara. Siku ya leo kama una njaa, ntuyisubiraneyo. Usiende nayo nyumbani. Wegere uwo mwami. Sogelea huyo mfalme. Nimujya gusirimba. Mkitaka kumchezea Mungu. Sirimba ufite icyo sirimbira. Cheza ukiwa na lengo. Haleluya. Amina. Kandi ntimubikore uyu munsi gusa kuko mbibabwiye. Na msifanye leo kwa sababu nimewaambia. Iwe ni mira yenu. Pastor. Bishop. Mubwire
aho ngenda hose no mahali popote ninaenda. mu muco w'abanyamurenge murasirimba. Kwa mila zenu sana mnamchezea Mungu. Yewe natangiye kuwagendamo nshaje. Nilianza kuwatembelea nikiwa mzee. Yicarira nka bari abasaza muona bicara hariya nyine. Ninaketi kama wazee hao. Umunsi nzabona wa Bishop John barimo gusirimba nzajyamo. Siku nitaona kina Bishop John wanasirimba na mimi nitaenda. Nkabona usirimbye. Nikikuja kwenu ninaona unasirimba. Amagufwa ya Bishop John. Nitasema mifupa ya huyu Bishop na yangu pia hayatakuwa kitu chochote. Abasaza twe turicara nyine tukajya tubareba tugira dutike. Wazee sisi tunakaa tukiendelea kushangilia hivi. Ariko mubigira umuco. Lakini iwe ni mura wewe. Ujya gusirimba. Iwe ni taratibu. Ujya usirimbira Yesu. Uwe unacheza kwa ajili ya Yesu. Gusa nk'inyana zivuye mu kiraro. Isiwe ni kucheza tu kama ndama. Yogira gutya wakingura ikiraro cy'inyana zikiterera hejuru zigatera imigeri zigasimbuka. Unajua ukifungulia wanandama wanaruka juu hari n'abantu basirimba bameze nk'izo nyana. Wamoja wanacheza Mungu kama hao wanandama. Agasirimba gusa kuko senti ivuze. Kwa sababu piano inasema. Nuri kuri senti. Na huyo ambaye ako hapo. Uwe unakumbusha gukubita senti. Uwe tukumbushe nataka kushima Imana. Kwa ajili ya kumshukuru Mungu. Abaza hano mwese. Wale wote ambao watakuja kushima Imana. Mkuja mkija kumshukuru Mungu. Senti asigaye muvuge ngo iyi ni senti ya kushima Imana. Tuseme hii ni muziki wa kumshukuru Mungu. Na ukimaliza uyihagarike. Usimamishe. Iyi rero. Hii sasa. Hii ni ya kuomba. Tunataka kusengera Kongo. Tunataka sasa kuomba kwa ajili ya kuombea Kongo. Itegere yose yo mbabonyerega numva twasengera Kongo. Wakati wote nikiwaona tu najisikia kuombea Kongo. Muri abakongo man. Nyinyi ni wana Kongo. Abantu rero abana twaganiraga ejo bundi. Watoto tulikuwa tukiongea nao. Arambwa twebwe ntabwo turi abakongomani. Mmoja anasema sisi si wakongomani. Turi abanyarwanda. Sisi ni wanyarwanda. Nikawaambia ntabwo mwebwe muri abanyarwanda. Nyinyi si wanyarwanda. Muri abakongomani bavuga ikinyarwanda. Nyinyi ni wana Kongo wanaongea Kinyarwanda. Kuko nimuzemera ko muri abanyarwanda. Mkikubali nyinyi ni wanyarwanda. Na UN yabacyura. Hadi UN inaweza kuwapeleka. Murakora icyano niwe muri abanyarwanda ni mujye mu Rwanda. Kama nyinyi wanyarwanda sindeni kwenu sasa Rwanda. Amadosiye yanyu yahita pfa. Nyinyi wote kesi zenu zinaweza haribika. Ariko n'amateka yanyu. Lakini hadi historia yenu. Done hoze mbaza Bishop naryo Bishop wari umuke. Ngo arambwira ngo warumwe ngo umusinzira. Yeye umusinzira. Okay, umusinzira. Umusinzira. Oya ntabwo ari cyo mvuga. Abo ngabo bagiye muri Kongo mu kinyejana cya 15 10. Hao walienda kwa karne ya 13 na 4. Abanyabyinshi. Abanyabyinshi muri Kongo mu kinyejana cya 16 17. Wao walienda kwa karne ya 16 na 7. Abazungu bari batarajya muri Amerika. Wazungu walikuwa bado hawajaenda Marekani. Rero iyo ubwira umunyamurenge ngo ntabwo ari umunyekongo. Ukiambia munyamulenge yeye si mtu wa Kongo. Kuko avuga ikinyarwanda. Kwa sababu anaongea Kinyarwanda. Wajya muri Amerika. Unaweza enda Marekani. Ukabwira abazungu bose bariyo. Unaambia wazungu wote huko. Ngo kuko icyongereza ntabwo ari ururimi rwa kane muri Amerika. Kwa sababu Kiingereza sio lugha yenu hapa Marekani. Wageze muri Amerika mu kinyejana cya 17. Lugha hiyo ilifika huko kwa karne ya 17. Uziko abanyamurenge bageze muri Kongo mbere y'abazungu muri Amerika. Wanyamulenge waliishi Kongo mbele ya wazungu Marekani. Sindumva umuntu ubwira abazungu ni muve muri Amerika musubire mu Burayi. Sijasikia mtu anaambia wa Marekani nendeni Ulaya. Kuba muvuga ntabwo mbihakanya ariko. Mimi sijakataa kwamba nyinyi si ndugu zangu. Kuvuga ikinyarwanda ntibibagira abanyarwanda. Kusema kuongea Kinyarwanda kwenu haijawafanya nyinyi ni wanyarwanda. Kuko hari abantu bose bafumbira bazaza bajye ko ari abanyarwanda. Wafumbira watakuja kusema ni wanyarwanda kweli? Na Abagande. Hapana, si ni Wagande. Namwe muri Abagande kwera ubukoloni. Na nyinyi ni watu wa Uganda. Na nyinyi muri Abakongomani kwera ubukoloni. Nyinyi ni wana Kongo kwa sababu ya wakoloni. Niyo mpamvu rero babwira ngo ni musirimba. Niyo maana ninawaambia mkimchezea Mungu. Sinshobora gusenga umunsi numwe. Siwezi kuomba hata siku moja. Ntasengeye u Rwanda. Bila kuombea Rwanda. Ntuzubwiye musenze musengerande. Nyinyi mkiomba mnaombea wapi? Iyo musirimba nabyo muzabyongeremo. Kama mnachezea Mungu na wewe muongezee. Ukisema unacheza kugitura Imana. Hii kisirimba tunamtolea Mungu. Kubwo gutungana kwa Kongo. Ili Kongo iweze kunyoroka. Uje kugisirimba tu. Muende kwa mchezea Mungu. Uje ngo rero man. Sema Mungu. Wanjana muri Amerika. Ukinibeba Marekani. Wanjana Australia. Ukinibeba Australia. Wanjana Norvege. Ukinipeleka Norvege. Icyonzi ni kimwe. Kile ninachojua. Abasekuruza banje. Bababu zangu. Amagufwa yabo ari muri Kongo. Mifupa yao iko Kongo. Tunganya Kongo. Andaa Kongo. Tusubiri wacu. Na mimi nirudi kwetu. Ukasirimba. Unacheza.
utumbiriye Yesu ukimtazamia Yesu, hari icyo ujyanye imbere y'Imana. kuna kile ambacho Kuko unapeleka kuri uyu mbele munsi za usumba iyindi. kuwa kwa siku leo Yesu zaidi ya yarabitegereje. ingine. Yesu Aravuga akawatazama ati aba bantu akasema, watu hawa bitereye hejuru wanaruka sana ariko ntacyo batahanye. lakini hawana kitu. Ntuzasirimbe ngo utahe ubusa. Usimchezee Mungu na urudi bure. Uzakubaza Mwetu atakuuliza. erega mugira Imana Nyinyi mna bahati, nuko ntari pastori wanyu. ni vile mimi si mchungaji Najya wenu. mbareka mugasirimba. Ninaweza kuacha mnacheza, Mwarangiza ngatoranyamo nka batanu. kisha nachagua kama watano. We hagarara hano. Simama hapa. Wasirimbishwaga niki? Ulimchezea Mungu kwa ajili ya nini? Kambwira icyo wasirimbiraga. Niambie ulikuwa unacheza kwa nini? Hari yenya ndarana abanyabasengesho n'abanyabasengesho biwacu. Kuna wakati ninalala pamoja na waombezi wa Abareka hapo twagera mu gicuku. na waacha kufika usiku wa manane. Hatoranyamo nka batatu. Nachagua kama watatu, Nkabashyira imbere. ninawaweka mbele. Tubwire. Tuambie, Iri joro urayi ryiki? leo umekesha kwa nini? Ni icyo ubundi iki? Ni nini ambayo uko Niki waje nayo? gusaba? Unakuja kuomba nini? Ngurumva Unasikia? ngo kuwa gatanu Ijumaa ngo turara makesha. tunalala kesho. So waje hano kurara makesha kuko ari kuwa gatanu. Umekuja hapa kukesha kwa sababu ni Ijumaa. Nta kintu waje gusaba, nta kintu waje gusengera, waje kuko ari kuwa gatanu. Hakuna kitu unaomba, ulikuja tu kwa sababu ni Friday. Iyo ni idini. Hiyo ni dini. Igisirimba Isirimba cyo kubira icyuya gusa. ya kutoa jasho, Kuko sente yavuze kwa sababu piano imesema turasirimba. na wewe unasirimba. Okay, kandi simbabuza gusirimba. Na mimi sijawakataza. Ni musirimbe mufite intego. Cheza lakini mkiwa na Kuko lengo. Yesu yarebye abo bantu areba ukuntu bamaze icyumweru cyose. Kwa sababu Yesu alitazama vile wana wiki yote baririmba babyina. wakiimba na kucheza Batamba ibitambo. na kutoa dhabihu. Urabona aba bantu di? Akasema unaona watu hawa Bamaze iki gihe cyose batamba ibitambo. wanamaliza siku hii yote wakitoa dhabihu Kandi barataha uko baje. na wanarudi vile wamekuja. Ngo azamurijwe arahamagara. Akaanza kuita Abo atabafite inyota mwese. walio na kiu wote, Muze mu nsange. njoni kwangu Ndabamara inyota. nitawamaliza kiu. Haleluya. Haleluya. Ko buriya icyo nkundira Yesu Ninachopenda kwa Yesu, ntawe ujya mushaka hakuna ambaye anamtafuta ngo aviremo na aweze kwenda bure, kuko ibindi byose kwa sababu yengine yote uragenda ukanywa unaweza kwenda na kunywa ariko ugatahana inyota yawe. na unaenda na kiu yako. Wale wajya mu iteraniro Ulienda kanisani ufite ikibazo ukiwa na shida, ukaza ugasirimba unakuja unacheza, kumva ibibazo wabyibagiwe. unasahau shida. Wagera hariya ku muryango. Unapofika hapo kwa mlango, Burya Satani rero shetani akora nka konvoyeri w'imodoka. ni kama yule makanga wa gari. Iwacu Kwetu twageraga ari amatagisi mato mato. tulikuwa na hayo mataxi madogo madogo, mini Akagira bus. abantu bitwa ba konvoyeri. Alikuwa na watu hao wa kufungua Bagenda mlango, bakubita. wanaenda wakipiga Ariko ubu piga. ntabwo bakibaho. Siku hizi hawako tena, Kigali byagiye ku murongo. mambo yalienda kwa orodha mzuri, Byose bica mu mashini. yote yanapita kwa Ba mashine. konvoyeri babuze akazi. Wakonvoyeri walikosa Rero kazi. waragendaga Ulikuwa ukienda wajya gusohoka ukitaka kutoka, konvoyeri konvoyeri huyo we passager anakwambia wewe mtu anaenda, wibagiwe umuzigo wawe. umesahau mzigo wako. Na Satani niko akora. Hadi shetani Uraza anafanya ukajya hivi. imbere ya Yesu Unaenda mbele ya Yesu, ugasirimba, unacheza, hanyuma wasohoka na ukitoka Satani akakubwira shetani anakuambia ko wibagiwe umuzigo wawe. si umesahau mzigo wako, Ibibazo wazanye byose, si vile mashida ulikuja nazo, amaganya wari ufite hiyo maombolezo ukabisubira nayo. unarudi nayo. Wasohoka hariya gusa ukigera Toka hapo tu kwa mlango, cya gisirimba wahoze ukubita hiyo kisirimba ulikuwa ukicheza kigahinduka umunaniro, inabadilika kuwa ni mchoko, kongera ugahangayika unaanza kuteseka tena, ko ntiwahuye na Yesu, kwa sababu hutakutana na Yesu, ntiweguriye Yesu bikuruhije. hujaletea Yesu yale ambayo Yero ni yanakushinda. wavuze Yesu vuze ngo niba umuntu afite inyota Yesu akisema kama mtu ana kiu aza hondi aje kwangu, arataha inyota ye yashize. ataenda na kiu yake None imekwisha. Paulo akandika, Sasa Paulo uyu akaandika, niwo munsi wo kwemererwa, hii ndiyo siku ya kukubaliwa uyu niwo munsi wo gukirizwa, na hii ndiyo siku ya ngo kuokolewa, kandi nimuherwe ubuntu bw'Imana kuwupfusha. na neema ya Mungu msipewe bure. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kuko buriya ubundi ibindi byose tunywaho Mahali pengine tunakunywa, ntabwo bishobora kukumara inyota. haiwezi kumaliza kiu. Njya nigisha abantu, Ninafunza watu, nigeze gukora inyigisho iba very popular, niliweza kufanya mafundisho mamoja ikapendwa sana, yavuga ngo unywera he, ambayo inasema unakunywia wapi. none reka namwe mbabaze munywera he. Acha na ninyi niwaulize Kuko mnakunywa buri wapi. muntu wese Kila mtu asa naho anywera, anafanana na mahali anakunywa. Ni kweli, ahumura nkaho anywera. anatoa harufu kama mahali anakunywia. Nuhura n'umuntu uvuye mu kabari,
Ukikutana na mtu ambaye anatoka kwa baa, ntabwo uzagombera kumubaza aho avuye. hutamuuliza unatoka wapi. Nabumbura kanwa atangiye kuvuga, Akiongea kidogo tu ahumura nkaho avuye, anatoa harufu ya mahali anatoka, kuko avuye kunywera mu kabari. anatoka kunywa kwa baa. Haleluya. Haleluya. N'ingendo ye, Hadi mwenendo wake uzabibona yuko utaangalia, avuye mu kabari. utajua anatoka kwa baa. Ataenda akianguka. Buri muntu wese agenda Kila aho yanywere, mtu anafanana na mahali ambapo agahumura amekunywa, nkaho yanywere, na anatoa harufu ya pale akavuga nkaho alikuwa, yanywere. na anasema kama mahali anatoka. Haleluya. Amen. Kandi n'abantu baho Na watu wa huko bitwara nkaho banywereye. na wao wanajichukulia kama mahali Hari wanatoka. umuntu wajyaga aririmba iwacu, Kuna mtu alikuwa akiimba huko indirimbo kwetu, yabaga kuri radio, kwa walikuwa wakipitisha sana kwa radio. avuga ngo ngubu nubugira gatatu mubi twamvuye mu kabari. Anasema hii ni na benshi nkaburu ntabara. Anasema hii ni mara ya 3 ninapigwa nikitoka kwa baa. Tulikunywa tukiwa wengi, lakini sina wa kunisaidia. Kandi urumva, Unasikia? ngwi iyo nigira mu kabari, Nikiingia kwa baa, mbona benshi bazabandamu, wengi wanakuja wakinisalimia, nataha haburu mperekeza. lakini nikirudi kwa nyumba ninakosa kunisindikiza. Indirimbo yo mu kabari, Hiyo ni nyimbo ya huko kwa baa. abantu baho murasangira, Watu wa huko munachangia nao, lakini hawasaidiani. noneho Yesu akareba abo bantu bose, Yesu anatazama watu wote. muzageza ryari munywera aho mudahaga? Mtafikia lini kukunywia mahali hamushibi? Muzageza ryari musangira n'abantu batagutabara? Mtafikia lini kuchangia na watu ambao hawawezi kukusaidia? Muzageza ryari uba mu buzima bw'igihombo? Mtafikia lini kuishi maisha ya hasara? Buri abantu bose ni ibihombo. Lakini watu wote ni hasara. Ubuzima bw'ibyaha, Maisha ya dhambi ubamo ibihombo shaho. inaishi maisha ya hasara. Uriya nabubayemo. Mimi niliweza kuishi maisha hayo. Ndi ku munsi umwe nkiri umunyeshuri, Nilikuwa bado mwanafunzi, nari nakoreye amafaranga, nilikuwa nikitumikia pesa. byari 20,000, Ilikuwa ni 20,000. ariko muri 82 yari amafaranga menshi, Lakini 82 ilikuwa ni pesa ndetse nyingi. menshi cyane. Na ilikuwa nyingi kabisa. Noneho mbwira abahungu twajyaga dusangira byeri, Nikaambia wale vijana tulikuwa tukikunywa na wao pombe. muze tugende, Nikawaambia njoni twende. hari ibintu twitaga ngo nukujya kuri soirée. Kuna mahali tulikuwa tukisema kwenda mahali pa jioni sijui. Ntabwo wajyaga muri soirée imbere, hari orchestre yari yacuranze uwo munsi. Hungeenda huko, kulikuwa na watu ambao wameandaliwa kucheza kuimba siku hiyo. Hanyuma ndavuga ntero amafaranga mfite, Nikawaambia pesa ambazo niko nazo, mfite ibintu nshaka kuzayakoresha kuna vitu ningependa kutumia mu rugo, nyumbani. ariko Lakini muze tujye kuri soirée, njoni twende kukunywa. ndabagurira byeri Nitawanunulia bia na brochette na nyama choma moja. hanyuma tubyiniho gake dutahe, kuko washoboraga kujya hanze nk'ariya, Tucheze kidogo na twende. n'ubundi hano uretse ko ari ku muhanda, Na hapa isipokuwa ni barabara. ubundi uhagaze hari hanze ushobora gusirimbirayo nta kibazo. Lakini ukiwa hapo nje unaweza kucheza tu, hakuna shida. Turagenda, Tunaenda. turabyinnye Tunacheza kuri soirée hapo kwa bar. hanze, Nje. nguze brochette, Nikanunua nyama choma. twari bane, Tulikuwa watu 4 na byeri na bia ya buri pombe muntu, ya kila mmoja. 5,000 biba birirenze. 5,000 tayari inaenda. Hanyuma ngeze aho numva ariko se, Nikasikia lakini ndabwira ntari kusha mwe muzi ikintu, lakini mnajua ubundi kwanza amafaranga atunga umuntu, pesa zinasaidia mtu, ntabwo umuntu ari utunga amafaranga. lakini mtu si ndiye anasaidia pesa. Mureke twishyure tujyemo tubyine, Lakini wacha tulipe tuingie tucheze. ndishya amatike 4, Nikanunua tiketi 4. tugiyemo turabyina, Tunaingia ndani na kucheza. ubwo ibindi 5 birirenze, 5,000 zingine zinaenda. ngezemo Nilipofika ndani, ntabwo ushobora kubyina udafite icyuma, huwezi kucheza bila kukunywa kakitu. nguze izindi byeri, Nikanunua tena bia zingine izindi brochette, na zingine nyama choma. turabyinnye. Tunaendelea kucheza. Mu gitondo ngiye kureba, Nilipoangalia asubuhi, nkora mu mufuka, nikagusa kwa mfuko wangu, sanga harimo igikoroto cya 20, nikakuta nina coin ya 20 bob. hanyuma Kisha nta nubwo nasigaranye icyacumi, nsigaranye icy'igihumbi. mimi nilikuwa Igikoroto cya 20. nilikuwa na baki na hiyo kabisa coin ya 20. Noneho ndagenda baza umwe mu bahungu twajyanye, Nikauliza mmoja kwa wale tulikuwa nao. nimugoroba Jioni, ko nari mfite 20,000 mu, si nilikuwa na 20,000 kwa mfuko wangu. ninde naba nagurije? Nani nilimkopa?
arambwira ati se ati ko numva ntawe Mimi najisikia ati hakuna. reka dusubiremo tubari Wache tuhesabu vizuri. turabara nsanga koko ngenda nkuramo nsanga agomba gusigara igikorotso cya 20. Nikaenda nikihesabu nikitoa nikakuta hari abantu benshi kungebaki hiyo 20. Watu wengi wanaishi. Ukaba mu gihombo, Unaishi kwa hasara. ibyo ukora byose Yale yote unayafanya byandika minus, yanaenda yakiandika kutoa. ukakora iki bikandika minus, Ukifanya hivi inaandika kutoa. Neza Vizuri. Watu rasigaye arateye ikintu kitwa betting. Huko kwetu kuna kitu inaitwa betting. Na hapa ni hivyo. Muri Kenya haba betting Sana. Sana. Betting yahombeje abantu. Betting iliangusha watu sana. Kandi ntibayireka. Na hawawezi kuacha. Aba betters barimo hano. Wale ambao wanaenda kwa betting wako hapa. Nimuzanyereka umuntu wakijwe na betting. Mkinionyesha mtu ambaye betting ilimtajirisha. Unajua shida yake? Ugira gutyo ukayirya. Unaikula. Kabona nk'ibihumbi nka 20. Unapata kama 20,000. Kavuga utunishyiramo. Unasema nikiweka Birawa 40. itakuwa 40. Yose akabaragiye. Yote yanaenda. Ukaguza. Unaanza kukopa. Minus. Kutoa. Utangiye gukura. Unaanza kutoa. Ngaho namwe muzabare murebe ibihombo birimo. Muhesabu muone hasara wanaanguka. Aba betting abakuze kuba abagabo. Watu sana wa beti wanakuwa ni wanaume. Lakini hadi wamama walishaanza kukuja. Umuntu uri hano wese uba muri betting. Mtu yeyote ambaye anafanya mchezo hii usitoke hapa bila kutubu. Kuko Yesu yaravuze ngo, kwa sababu Yesu alisema umuntu nagira inyota, mtu akiwa na kiu aza hondi, aje kwangu. Nugira inyota y'amafaranga, ukiwa na kiu ya pesa usange Yesu, nenda kwa Yesu. Ku buryo bwiza bwo gutubura amafaranga murabizi. Unajua vizuri kuzidisha pesa no kuva mu biyarya, ni kutoka kwa yale ambayo wanakula pesa. Kuko nta mafaranga y'ubuntu abaho. Hakuna pesa ya bure. Uzasome Imana ivuga ku mafaranga. Usome kile Mungu anasema kuhusu pesa. Uzatungwa n'amaboko yawe. Utaishi kwa kazi za mikono yako. Naho ngayo y'amatoragurano ngo muri betting uzayabona. Lakini yale kabisa ya betting huwezi pata. Uyabona uyu munsi ejo akaba yagiye. Utayapata leo, kesho yataenda. Kandi bakakurya arenzeho. Na wanakubeba zaidi. Ariko si ibyo ndimo kwigishaho. Lakini sifunzi kwa hayo. Ibihombo by'ubuzima bwa hari hanze. Hasara za maisha ya huko nje. Nibyo ndimo kubabwira. Ndio ninawaambia. Kuko Imana yaravuze ngo, kwa maana Mungu alisema, abantu banje bakoze ibyaha bibiri. Watu wangu walifanya dhambi 2. Baranyimuye ari jewe soko y'amazi y'ubugingo. Baranyimuye mbese waliniacha na mimi ndiyo chemichemi la maji ya uzima. Ngo barangije, na walipomaliza, ngo bikorogoshorera amasiterene ibitega. Wakaanza kujiandalia wao peke yao mashimo ngo bidashobora gufata amazi, ambayo hayawezi kuweka maji. Ibintu byose tugerageza hanze ya Yesu, mambo yote ambayo tunajaribu nje ya Yesu, ntabwo bifata amazi, hayawezi kuweka maji. Ujya kubyina ugira ngo uranezerwa, unaweza kucheza ukifikiria utafurahi, acha mu gitondo agahinda kagarutse, lakini asubuhi huzuni imerudi. Ujya kunywa ugira ngo urashira agahinda, unaenda kukunywa ukifikiria huzuni itaisha, acha mu gitondo ufite hangover, ufite inyota nanone, na asubuhi yako unasikia kiu na zaidi. Bagwira ngo inyota, unasikia kiu. Inzoga, pombe ivurwa nindi, inatibiwa na ingine. Mwari mwabyumva? Si unajua hiyo? Naraye nyoye, nilikunywa usiku, nasinze, niliulewa, mbyutse mu gitondo, ninaamka asubuhi, ndwaye umutwe, ninaumwa kichwa, kandi ifite inyota, na nina kiu. Bati inzoga ivurwa nindi. Pombe inatibiwa na pombe nyingine. Anarudi, nkanywa, nakunywa, nkasinda, nalewa, nimugoroba nkaza, jioni nakuja, naryama, nalala, mu gitondo nabyuka, asubuhi nikiamka, hangover. Bati inzoga ivurwa nindi. Ugahora muri icyo kintu, unaishi kwa maisha hayo. Nimekunywa, nimelewa, nimeamkia huko tena. None Imana ikavuga ngo mwikorogoshoreye ibitega. Mungu anasema mmejiandalilia nyinyi mashimo bidashobora gufata maji, ambayo hayawezi kuweka maji. Haleluya. Amen. Umugabo akarongora umugore, baba anaoa mke, bwacya mu gitondo akabona umugore yabyibushye kuko yabyaye. Asubuhi mke amenona kwa sababu amezaa. Wewe anasema mimi, uriya mugore umeze mumama huyo ambaye ni munono, kagunguru, ni kama ndashaka gatoya, mimi ninataka mdogo. Akagenda, anaenda, ashatse undi, anaoa mwingine, tumwita inshoreke, tunakaita hivyo mtakazi. Yataha mu rugo, akifika nyumbani agasanga umugore yasiritse, anakuta mke wake amekasirika, intambara ikarota, vita inaanza.
agasubira hahandi, anarudi tena huko, kandi hano yasize abana, na hapa ameacha watoto, nirwo rugo rwe, ndio familia yake. umugabo umwe yaze muri counseling, Baba mmoja alikuja kwa counseling n'umugore na mke wake, akamwira ati ikintu igituma njya muri ku nshoreke yanjye, akaniambia mimi kuenda huko kwa huyo msichana mwingine. ati uyu mugore agira amahane. Mama huyu ni mugurugu, ana kisirani yani. Umugore akamwira ati mubaze niba narigeze ngira amahane mbere yuko agira inshoreke. Muulize kama niliwahi kuwa na kisirani kabla yeye hajaniletea mke mwingine hapa pembeni. Umugabo akavuga ngo yego ngo ntayo yagiraga ariko barayafite. Ni mume anasema ni kweli hakukuwa nayo lakini leo ako nayo. Nawe nise waretse izo nshoreke tukareba ko amahana yareka. Na mimi namwambia siwache hao wasichana tuone kama kisirani itaisha. Ati pastor, akamwambia turashaka kunshuka. Pastor unanidanganya ama? Ndeke inshoreke yanjye. Niache huyu msichana wangu. Nakomeza amahane nzajya he? Na akiendelea na kisirani nitaenda wapi? Nabanza reke amahane nzagaruka. Aache kwanza kisirani nitakuja. Twatandukanye ntakemuye ikibazo. Tuliachana na shida hii itatatulika. Igihombo, hasara, minus, kutoa. Hanyuma Yesu akavuga ngo abafite inyota mwese. Na Yesu anasema aliye na kiu yoyote na aje kwangu. Kuko iyo tuje muri Yesu, kwa sababu tukija kwa Yesu aduhindurira ubuzima, anatubadilishia maisha, akaduha agaciro, na anatupea heshima. Agaciro ka mbere yaduhaye, thamani ya kwanza tumepewa. Ubutumwa bwiza bwa Yohana, katika injili hii ya Yohana igice cya mbere umurongo wa 12, mlango wa kwanza 12, baratubwira ngo ariko abamwemeye, lakini waliomkubali bakizera izina rye na kuliamini jina lake, yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Amebapea uwezo wa kuwa wana wa Mungu. Nizera Kristo, ninaamini Kristo, mpinduka umwana w'Imana, na mbadilika kuwa mwana wa Mungu. Ubwo ni ubuntu bukomeye cyane. Hiyo ni neema kubwa sana. Nta kindi Imana insabye, hakuna kitu kingine. Yesu akavuga ngo ngwino unyegere. Yesu anasema njoo unikaribie. Unyizera, ukiniamini, ukemera ibyo ngubwiye, na kukubali nitakayokuamurisha, uraba umwana w'Imana, utakuwa mwana wa Mungu. Kandi si umwana w'Imana gusa, si mtoto wa Mungu peke yake. Paulo arandika akavuga, Paulo akaandika kubera Kristo, kwa ajili ya Kristo, ubu twe turi abana, sisi ni wana, ndetse turi n'abaragwa, tena ni warithi bazaraganwa na Kristo, ambao tutaritiwa pamoja na Kristo. Haleluya, amina. Bijya binezeza cyane. Hiyo inanifurahisha sana kumva ko umunsi Yesu yagarutse, kusikia kwamba siku Yesu atarudi, nanjye nzimana nawe, na mimi nita pamoja na yeye. Ariko Biblia ikatubwira ngo, lakini Biblia inasema n'ubu nabwo, na hii nayo twimanye nawe, tumekwisha kutawala pamoja na yeye mu buryo bw'umwuka, kiroho. Kandi ndabibona rwose, na ninaona hayo kweli. Ngenda, kuna wakati natembea, kasengera umuntu ufite amadayimoni, ninaombea mtu ambaye ana mapepo, kabanza ukibuka ko uri umwana w'Imana, unakumbuka kwanza wewe ni mwana wa w'ijuru, wewe ni mrithi wa mbingu, wewe uko na uyo kwake, na wewe una utawala huo. Nigeze kujya ku rusengero, nilifika kanisani siku moja, hanyuma nimugoroba, jioni, abana barampamagara, watoto wakaniita, aro daddy, baba, tebuka hano, kuja haraka, amadayimoni yafashe Manu, n'umwana dufite witwa Emmanuel. Mapepo yameshika mtoto wetu Manu. Ariko nibwira ngo n'umwana wacu, mimi nikafikiria ni mtoto wetu, ariko n'umukozi wacu niko yitwa, lakini pia mtumishi wetu alikuwa anaitwa hivyo. Ubundi Kigali gutwara imodoka wihuta birahanirwa, kwenda kwa haraka na gari na gari, ndi muri speed itabaho. Mimi nilienda kwa speed moja ya juu sana, ngenda nsenga isengesho ry'abanyabyaha, nikaenda nikiomba ombi la wenye dhambi, abapolisi mu nzira, nikaenda nikisema Mungu ondoa hao mapolisi nyumbani. Ushobora gucata baza Sofia, harimo za kamera ziwacu tuzista Sofia. Kulikuwa na njia ambayo mtu anaweza kukwepa usishikwe na hizo kamera za barabarani. Ndagenda ngera mu rugo, nikaenda mpaka nyumbani, sanga wa muhungu wacu ni muzima, nikakuta huyo kijana ako, ntibambeshye ngo madayimoni yagufashe, si wamenidanganya mapepo yamekushika, ni umukozi, sio mimi, ni huyo sanga umukozi ni mu gikari, nikamkuta ako hapo kwa baraza, anaanza kupumua vibaya. Ndagara ndamureba, nikatazama yeye, nzenguruka inzu, nikazunguka nyumba. Yesu, nikamwambia Yesu, nzajya ngenda, nitakuwa nikienda, nje gukora umurimo wawe, niende kufanya kazi zako. Amadayimoni aze mu rugo, na mapepo yaje nyumbani, yitegembye gutya, akuje akiwa huru hivi. Umvijwe ry'Imana rirambwiye ngo, sauti ya Mungu ikaniambia, cyo ni akazi kawe, hiyo ni kazi yako, naguhaye ubutware, mimi nilikupea utawala. Ndagenda mpagarara imbere ya dayimoni, ndabona dayimoni, nikaenda nikasimama mbele ya pepo, nikamwambia rya Yesu, kwa jina la Yesu, mu butware yampaye, katika utawala nilio nao, toka kwa boma langu. Ntabwo nagutumie, si mimi sijakualika, uratinda hano, ukikaya hapa urabona kaga, utapata balaa. Dayimoni nayo, kumbe pepo pia, iri zina rya Yesu, jina hili la Yesu,
aryubaha kuruta uko ushobora analiheshimu zaidi ya vile unafikiria. napfuye kubivuga gusa, Nilisema tu jina hilo, mbona umudayimoni yagiye, nikaona pepo anaenda, mbona umuhungu arahagurutse. nikaona kijana anasimama. Kuko iyo wegereye Yesu, Kwa sababu kimkubalia Yesu, yaduhaye ubushobozi alitupea uwezo bwo kwitwa abana b'Imana, kuitwa wana wa Mungu, aduha ubutware akatupea utawala, kuko turabaragwa, kwa sababu sisi ni warithi, turabaraganwa nawe, sisi tu warithi pamoja na Yesu. ubutware bwacu turabukoresha, Utawala wetu tunautumia. haleluya. Haleluya. Hanyuma Kisha hepfo muri icyo gice cya mbere cya Yohana chini kidogo katika mlango wa kwanza huu, baratubwira ngo kandi bimwuzuye, na tena yaliyo murongo wa ndani yake, 16 mstari wa 16, igice cya mbere, yeah. kandi bimwuzuye akaba ari byo twahaweho twese, ni ubuntu bukurikira ubundi. Kwa kuwa katika utimilifu wake sisi sote tulipokea ni neema juu ya neema. Nibyo rero Yesu yabwiye aba bantu, Ndiyo Yesu aliambia watu hawa, abwira ngo muze mucomeke uruhombo muri jewe, ndio akawaambia kujeni muweke ndani yangu umuntu ugizera wese, mtu yeyote ambaye ananiamini, imigezi y'amazi y'ubugingo, chemichemi za maji ya uzima izatemba iva mu nda ye, yatakuja yakitiririka akitoka ntabwo tumboni mwake. izatemba ijyamo, Haitatiririka kukuja ndani, itemba ivamo, itatiririka kutoka ndani. haleluya. Amen. Gacomeka muri Yesu. Wewe chomeka ndani ya Yesu. Buriya rero Sasa iyo unywa muri Yesu, ukikunywa ndani ya Yesu, wowe nta nubwo ukenera kunywa, wewe hutatamani hata iyo kunywa. ucometse muri Yesu, Wewe kama umechomekwa ndani ya Yesu, imigezi y'amazi y'ubugingo urayigendana, chemichemi za maji ya uzima unatembea nayo, kandi kawe ugafite muri wowe, mtungi wako uko nao. kuvaho nakiriye Yesu, Tokea nipokee Yesu, hari ibintu bitakimpamagara ngo nitabe. kuna mambo ambayo hayawezi kuniita Hari niitike. amagambo Paulo yanditse, Kuna maneno Paulo aliandika, yandikira Abagalatia, alikuwa akiandikia Wagalatia, arabwira ngo nzirata umusaraba wa Kristo akamwambia nitajivunia msalaba wa Yesu watumye iby'isi bimerera nk'ibibamba, ambao ulisababisha ya ulimwengu nanjye nkabimerera nk'ubamba. hadi mimi ni kama nimesulubishwa. Hari igihe Satani aguhamagara Kuna wakati shetani anakuita ntiwitabe, na usiitike, kuko wapfuye ku by'isi, kwa sababu umekufa kwa ya ariko ulimwengu. ibintu ntacyo bikubwiye, Lakini kama wewe hujali, ukikomereza ukagenda. unaendelea. Hari igihe twigeze kwiga inkuru, Kuna wakati tulijifunza habari, abize amateka y'Abagiriki, waliojifunza historia ya Wayunani, umugabo w'umwanditsi wabo witwa Homer, mtu mwandishi wao ambaye anaitwa Homer, yanditse igitabo cyitwa Odyssey. kuna kitabu kinaitwa hivyo, aliandika. Noneho Abagiriki bari bagiye kurwana n'umujyi witwa Troy, Wayunani walikuwa wakienda kupiganisha mji huu unaitwa Troy. bamaze kuwutsinda barataha, Walipowashinda wakarudi, ariko mu nzira yabo, lakini njiani kwao mu nyanja bacagamo, katika bahari wangestahili hari kupitia, utuntu twitwa sirene, kuna tuvitu tunaitwa silende tulikuwa ndani, zari zifite umutwe nk'uw'abagore, tulikuwa na vichwa kama mwanamke, ariko zifite hasi hameze nk'ifi, lakini chini ni kama samaki, zikicara ku mabuye, zinakaa kwa mawe, zigacuranga, zinapiga mziki zikaririmba. na kuimba. Noneho abo bantu barimo kugenda, Watu hao walipokuwa wakienda, bagakurikira amajwi yazo, wanafuata sauti zao, ubwato bwabo bukagonga ibitare Ah. by'ibibuye, boti yao inagonga mawe hanyuma bakarohama. mpaka wanazama. Ariko umugabo umwe yarazi ubwenge, Lakini kuna mtaalamu mmoja walikuwa na wao nao, witwaga Ulysses, alikuwa anaitwa Ulysses, abwira abasirikare be, akawaambia majeshi lake, ati tugiye kugera hafi y'aho amasirene akorera, tunakaribia mahali Yes. masireni wanafanya. Nyote mushyire amapamba mu matwi, weka pamba kwenye masikio yenu, hanyuma jewe mimi munzirike ku bwato, munifunge kwa hii boti, munzirikeho. munifunge kwa hii mashua. Baramuzirika, Wakamfunga. kaza shefu ko atubwiye ngo tumuzirike, Sasa mbona afande anasema bakatubwira ngo tumufunge dushyire amapamba mu matwi, na anasema tufunge masikio yetu? arabwira ati noneho mukomeze gusa tugende. Anawaambia twende tu. Baragenda banyura hafi ya za sirene, Wanafikia pembeni ya masireni, hejuru ziraririmba, zinaimba zishyiramo inanga, zinaimba, ziracuranga, zinapiga mziki, umuziki waza arawumva, anasikia huyo mziki, ntashobora kwizitura ngo ajye kuyobya ubwato buzisange, na hawezi kujifungua ndio aweze kupeleka vibaya boti. ariko abasirikare be ntibumva umuzika kuko Lakini yabafunze amatwi. majeshi yake hawasikii kwa sababu wamefunga masikio. Buriya nicyo Yesu adukorera, Yesu anafanya hivyo, arakubwira ati iyi si anakuambia ulimwengu huu irimo amasirene menshi, kuna masileni mengi araririmba, na wanaimba, arakuratira amafaranga, watakuonyesha pesa, arakuratira abagore, watakuonyesha wanawake, arakuratira biriya na biriya, watakuonyesha haya na haya, ariko nuba muri jewe lakini ukiwa ndani yangu ndafunga amatwi yumva ibyo ngibyo. nitafunga masikio yako. Iki nicyo kintu tugomba kumenya, Kitu hiki lazima ngo tujue, ibi murimo yaliyo ndani yake nibyo yaduhayeho, na sisi ametupea. ngo ninde unesha isi? Nani ambaye anashinda ulimwengu? Ufite umwana w'Imana, Aliye na mwana wa Mungu. haleluya. Amen.
mu bintu nshimira Imana, kwa vitu ninamshukuru Mungu. maze imyaka 40 nkizwa. Nina miaka 40 ya wokovu. Nasezeye mu byaha, Niliweza kuaga dhambi, mbwira Satani nuba Satani, nikamwambia shetani, ndimutse, ninahama, sinzagaruka, sitarudi, sinzareba inyuma, sitaangalia nyuma, sinzareba ni ruhande, sitaangalia pembeni. uzanyereka amafaranga, Ukinionyesha pesa, ntazantwara umutima, hata nipeleka moyo. uzanyereka abagore, Ukinionyesha wanawake, sinzasambana, sitazini. uzanyereka ibinabiriya, Ukinionyesha haya na haya, sinzava mu nzira, sitatoka kwa njia yangu, ntumbiriye Yesu. kwa sababu namtazamia Yesu. Haleluya. Amen. Abafite inyota muzaho ndi munywe, Walio na kiu njoni kwangu na munywe. imigezi y'amazi y'ubugingo Chemichemi za maji ya uzima yatatoka kuko biriya byose tumboni tumaze mwenu. iminsi twiga, Kwa sababu yale yote tunayo siku nyingi tukijifunza. ibanga ryabyo iri muri aya magambo turimo kwiga. Siri iko ndani ya maneno haya ambayo Iyo umaze tunasoma. kumva ibi ngibi maze kubabwira, Unaposikia haya ambayo ninawaambia, ubuzima bwawe bugira agaciro. maisha yako yanakuwa ya thamani. Haleluya. Amen. Kuko ikiguhesha agaciro Kwa sababu kinachokuheshimisha ni ukutiyandarika mu byaha. ni kutokujiharibu katika dhambi. Umuhungu umwe w'umupagani Kijana mmoja ambaye hajaokolewa yigeze kumbwira aliniambia, ngo ariko pastor, ananiambia pastor, ngo ungirire neza, unifanyie mema, uzanshakira umukobwa w'umurokore ariko muzima, unitafutie msichana mzuri muokovu. ndavuga ni wesha. Nikamwambia kijana, warakijwe se noneho? Umeokoka kweli? Atoya. Hapana. None wowe ntabwo urakizwa? Wewe utaokoka? Urashaka ngo ngushakire umukobwa w'umurokore na unatamani nikupee msichana mwokovu, uje umwicisha agahinda na yeye aishi kwa huzuni? Atoya. Hapana. Abakobwa b'abarokore kazi, wasichana wa wokovu ati bavamo abagore beza, wanakuja wa mama wazuri. Nibyo nanjye ndabihana, na mimi kweli nashuhudia hayo. Ntariko lakini wowe kuva utari umurokore, kuwa wewe hujaokolewa, azakubera umugore mwiza, atakuwa ni mwanamke mzuri, ariko ntuzamubera umugabo mwiza. Lakini wewe hutakuwa ni mwanamume mzuri. Nina namenye ko hari uwo wabonye, na nikijua kuna yule umepata, nzakwicira ubukwe, nitaharibu hiyo harusi. Banza ukizwe, okoka kwanza, wakire Yesu, upokee Yesu, ugendane nawe, utembea na yeye, kuko agaciro kacu, kwa sababu thamani yetu kandi kose ni zaidi ya mengine yote. Ntabwo tugahabwa n'ubutunzi, hatupewe na utajiri. Kandi reka mbabwire impamvu. Niwaambie sababu. Nabonye abantu b'abakire, niliona watu watajiri bafite amafaranga pe, wako na pesa. Uriya mujyi tubamo wa Kigali, katika mji wetu wa Kigali urimo cash, kuna pesa, urimo abantu bafite amafaranga, kuna watu wenye pesa. Ariko ntuzabona umuntu ari muri V8, usione mtu wako kwa V8 kiza kinini, gari moja kubwa, avuye mu kabari, akitoka kwa bar, pantaro ze zajandamye, ukiona trouser yake imekuwa maji maji, ameze nk'umwana utambaye pampers, ni kama mtoto ambaye hawajavika pampers. Kaze umuntu w'umugabo, mtu mubaba arasinda kageza hari, analewa mpaka kiwango hicho. Umva, sikia, ibyaha bitesha umuntu agaciro. Dhambi inachukua heshima ya mtu. Kabona umuntu w'umugabo, mtu mbaba, w'umusaza ungana nanjye, mzee kama mimi, ari mu tuntu tw'utwana, ako miongoni mwa tutoto, miaka 16, miaka 16. Wampaka nimero kawe, unaweza kunipea kanamba kako? ngo uje kugakoresha iki? Utafanya na kanamba nini? Tuchatinga, tuwe tuna chat. Uchatinga ni impinja, wachatinze n'abakecuru mu ngano. Una chati na watoto wachanga, si uchati na wale wakongwe ambao ni umri wako. Ibyo ni ugutagaciro, hiyo ni kupoteleza heshima. Niba ndi umusaza w'imyaka 65, kama mimi ni mzee wa miaka 65, abana batoya bose Biblia irambwira ngo, watoto wadogo wote Biblia inasema, abakobwa bose, wasichana wote, yomba ndi umunyamurenge, kama mimi ni mnyamulenge, yavuye ngo abagore bose bafite imyaka kuva kuri 50 kumanura, ningesema wamama wote kuanzia miaka 50 kwenda chini. Kuko hari abantu bamwe twagiye tuganira, kuna wamoja tulienda tukiongea, akambwira ati genda rongo ifite imyaka 15, wananiambia mimi nilifanya ndoa nikiwa na miaka 15. Serious? Ati kweli ufite 15? Ulikuwa na 15? Urumva rero iyo ndongo urafite 15? Unasikia ningeoa nikiwa na 15. Abagore barimo hano bose bafite 50. Wale wote wa miaka 50 ko babara abana banje, wangekuwa ni watoto wangu. Serious? Si ni kweli? Ariko na Biblia nubundi ni kwimbwira, hata Biblia inaniambia hivi, abagore batoya, wa mama wadogo, uje wafata nk'abashiki bawe,
wachukue kama ariko wadada Paulo zako. yandikiraga Timoteyo Alikuwa akiandikia kuko Timotheo yari akiri umusore. kwa sababu alikuwa kingali Iyo kijana. yandikira umusaza nkanjye Kama angeandikia yari mzee kumbwira kama mimi, abagore batoya angeniambia wasichana wa mama wadogo ujye ubafata nk'abana bawe, wachukue kama wasichana wako. abatoya kurushaho Wadogo sana wafate nk'abuzukuru, wachukue kama ujukuu wako. abakecuru mungana Wale wa Kongo wa mama kama wafate nk'abashiki bawe. wachukue kama dada Uri zako, umuntu w'Imana kwa sababu wewe ni mtu wa Mungu, wiyandarika. hautajibisha. Amen. Nicyo bivuga kwihesha agaciro, Hiyo sasa ndio kujipatia sifa njema, kugenda nk'uriwe. ni kutembea kama vile Yewe ulivyo. ndi umwana w'Imana, Mimi ni mwana wa Mungu, hari ibyo ntakora. kuna yale mimi siwezi fanya. Haleluya. Amen. Yewe ndi umwana Mimi ni w'Imana, mwana wa Mungu, hari ibyo utazansangamo. kuna mambo hutanikuta ndani. Suko n'umwirasi, Si kwamba mimi najivuna, oya, hapana, niko ndi. ni hivyo nilivyo. Ngo intare yigeze kubwira izindi nyamaswa, Kuna vile simba aliambia wanyama wengine, rero nikamwambia ngo niyo mu ishyamba byose byahinduka, hata kama porini mambo yote yanaweza kubadilika, sinzarya ibyatsi. mimi sitakula majani. Ngo kandi ntimwifate nk'ubwirasi, Na msichukue hayo kama kujivuna, ngo niko ndi. ni hivyo nilivyo. Intare ntizirya ibyatsi. Simba hawezi kula majani, Rero natwe turabana b'Imana, na sisi ni wana wa Mungu. hari ibyo tutajyamo, Kuna yale hatuwezi kujiingiza, kandi si ubwirasi, na kusio kujivuna, ahubwo niko turi. ni vile tulivyo. Haleluya. Amen. Tugenda twihesha agaciro Tunaenda tukijipatia Kutura sifa abana njema b'Imana. kwamba wanatu ibyo Yesu afite muri we yaliyo ndani ya Yesu nibyo yashyize muri twe. ndiyo ameweka ndani yetu. Ubuntu buva ku bundi Neema juu ya neema bugenda bwiyongera, ambayo inaenda ikiongezeka. imigezi y'amazi Chemichemi za maji igatemba iva muri wowe. inaenda ikitoka ndani yako. Ingingo ya nyuma Na kipindi cha mwisho twayirebyeho muri kiriya gice, tuliangalia kwa mlango huu, ni nayo twarangirijeho ejo, na ndiyo tulimalizia hapo jana, kugendera mu mwuka. kutembea kwa roho. Arababwira ngo Anawaambia umuntu nagira inyota mtu akiwa na kiu aza aho ndi anywe, na aje kwangu anywe. ngo umuntu nanyizera, Mtu akiniamini, umuntu nanyizera, mtu akiniamini, imigezi y'amazi y'ubugingo chemichemi za maji ya uzima izatemba iva mu nda ye. itaenda ikitoka ndani Noneho yake. bakaduha igisobanuro, Wanatupea bakatubwira tafsiri, ngo ibyo yabivuze hayo alikuwa akiyasema yerekeje ku mwuka wera akimaanisha Roho Mtakatifu, w'abamwizeye yule ambaye bendaga waliyemwamini kuzahabwa. Ngo wangepewa. ariko icyo gihe Lakini wakati huu umwuka yari ataraza, Roho alikuwa bado kuko Yesu hajaja. yari atarahabwa icyubahiro cye. Kila mtu Yesu alikuwa hajapewa heshima yake. Haleluya. Amen. Buriya rero Hivi sasa ikintu cyo kugendera mu mwuka kuenenda kwa Roho kibamo ibice bibiri, kuna sehemu mbili. abakristo badasobanukirwa neza. Watu wa Kristo Yesu hawajaelezwa yabwiye vizuri. abigishwa be, Yesu aliambia mitume, arabwira ngo umwuka wera naza aliwaambia Roho Mtakatifu akija muzahabwa imbaraga. mtapokea nguvu, That's the power, mtapokea nguvu, the power, nguvu, imbaraga z'umwuka. nguvu za Roho. Ariko buriya ibintu byose Lakini mambo yote bibamo imbaraga ambayo ina nguvu bikenera ikindi kintu. inahitaji kitu kingine. Mujya mubona moteri y'imodoka, Si mnaona abatwara moteri imodoka, ya gari, iyo utwaye imodoka ukiendesha gari nyuma y'ibihumbi nka 5 bya kilometero, 5,000 barakubwira kilomita, ngo genda ujye mu igaraje watakwambia nenda kwa garage bayikorera iki, antuletie, antorotsi, wende bayikorera iki, vidange, waende wajaribu kuitengeneza bamena vizuri, iki, watoe hiyo mafuta, amavuta. Kubera ko ibyuma bya moteri biba bifite imbaraga, kwa sababu vyuma vina nguvu nyingi sana, kugira ngo bidasyagika bikangirika, ili yasishagike hivi mpaka haribike. Hizo vyuma bashyiramo amavuta, unawekwa mafuta. Mafuta. Abantu benshi rero Watu wengi sasa bitiranije amavuta y'umwuka walifananisha mafuta ya roho imbaraga na nguvu. biratandukanye. Ni tofauti. Imbaraga z'umwuka Nguvu za roho ziduha imbaraga zo gukora, zinatupea nguvu za kutumika kazi, ubutumwa abantu bagakizwa. watu wanaokolewa. Ariko amavuta y'umwuka Lakini mafuta ya roho ava mu mbuto z'umwuka ambayo yanatoka kwa matunda ya roho atuma turyoha, anatufanya sisi kuwa watamu, agatuma dukorana neza. na anatuma tufanye vizuri. Haleluya. Haleluya. Kandi buriya Na vile umukristo mwiza Mkristo mzuri arangwa n'imbuto z'umwuka, anaonyeshwa na tunda za roho. kuko na Yesu niko yavuze Hata Yesu alisema hivi, ngo muzabamenyera mtawatambua ku mbuto bera. kwa matunda yao. Iyo rero Yesu akubwiye ngo muze, Yesu akisema njoni, imigezi y'amazi y'ubugingo izatemba iva muri mwe, na maji ya chemichemi ya maji tatiririka kutoka kwenu, ngo muzahabwa imbaraga, mtapokea nguvu, muhabwe kuba abana b'Imana. mpewe kuwa wana wa Mungu. Ariko ku rundi ruhande Lakini kwa upande mwingine muhabwe umutima w'abana b'Imana. mpewe moyo wa wana wa Mungu. Haleluya. 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 Kuko buriya ikikugira mwiza Kinachokufanya wewe kuwa mzuri ntabwo ari isura y'umubiri. sio hiyo sura ya mwili. Oya. Hapana.
oya La, nahoze mbibabwira mu gitondo niliwaambia hayo asubuhi. iwacu mu Rwanda Kwetu Rwanda hari abantu rwose beza, kuna watu wazuri warembo. mwajya mu bukwe Mkienda kwa harusi, ati rero mwamfura ziteraniye hamwe se kasema nyinyi wangwana mko hapa, nkazireba, unaangalia iriya mfura ndio huo mungwana, ndayizi, ninamjua, yirirwa mu bana bato, anashinda kwa watoto wasichana wadogo. iriya mfura Na hiyo mwingine ndayizi, ninamjua, igira amatiku, yeye ni mtu wa iriya maneno maneno. mfura Na huyo mwingine ndayizi, ninaijua, ikubita umugore, anachapa mke. izo ntabwo ari imfura, Hao si wangwana, bafite isura nziza gusa wako na sura nzuri ariko ntabwo ari imfura, lakini si wangwana, kuko ikiranga imfura kwa sababu kinachodhihirisha ungwana ni umutima. ni moyo. Haleluya. Amen. Kandi n'abadamu Kuna wamama pia nabyo nuko, na wao pia ni hivyo. ntabwo ko mvukira iwacu mu Mutara Ninawaambia kwetu Mutara bakunda abagore beza, wanapenda wanawake wazuri cyane cyane iyo bafite mu kanwa hirabura. sana sana, wakiwa na kinywa cheusi. None umugabo umwe ngo baramubwiye Mume mmoja wakamwambia, ngo shafite umugore mwiza, uko na msichana na ngo mke ashobora mrembo, guseka ukirirwa umureba, anaweza kucheka unashinda siku yote kimtazama. aravuga ati ibyo ni mu byihorere, Akamwambia hayo wachini, ati kariya kanwa, hiyo kinywa, kariya kanwa hiyo kinywa kirabura ku manywa, ni keusi asubuhi, ninjoro gacana umuriro, usiku inawaka moto, kagacana umuriro inawasha moto. kabona umukobwa agenda, Unaona msichana akitembea, ninjoro agacana umuriro, lakini usiku anawasha moto, kuko ntafite umutima wa Kristo. kwa sababu hana moyo wa Kristo. Haleluya. Amen. Niyo mpamvu Ndio maana umuntu uzihesha agaciro mtu ambaye atajipatia sifa n'ufite umutima wari muri Kristo ni yule Yesu. ambaye ako na moyo wa Kristo Yesu. Uwo mutima wasa gute? Huyo moyo ulikuwa namna gani? Niho nshoreje. Ninamalizia hapo. Mu Bagalatia ibice 5 Wagalatia mlango wa 5 baratubwira ngo imbuto z'umwuka, wanatuambia tunda za roho. imbuto z'umwuka, Tunda za roho. imbuto z'umwuka Tunda za roho ni urukundo, ni upendo. murongo wa 22. 22. Imbuto z'umwuka Lakini tunda la roho ni urukundo, upendo, ni ibyishimo furaha, n'amahoro. amani. Okay. Ibi bintu bitatu, Mambo haya matatu, buri mugabo wicayemo hano, kila mbaba ambaye anakaa buri hapa, mugore wicaye hano, kila mwanamke ambaye anakaa hapa, niba ushaka gusa na Yesu, kama unataka kufanana na Yesu, jya ubigendana, utembee nayo. ugendane urukundo, Tembea na upendo, urugenderemo, utembelee ndani, ugendane amahoro, uende na amani, ugendane ibyishimo. uende na furaha. Hari abantu mwicarana Kuna watu unakaa nao usanga bafite mukushi ku mutima, unakuta ako na mambo ya hapa kwa moyo, miiba kushi ku mutima, kama brush. cyane, Nivyo. kandi ubwo arasenga, Na huyo anaomba, ntabwo ufite imbuto z'umwuka, wewe huna tunda za roho, ufite mukushi ku mutima. huko na ile brush moja kubwa sana Ugendane ya urukundo, nguvu kwa moyo wako. ugendane amahoro, Tembea na amani, ugendane ibyishimo. tembea na furaha. Haleluya. Amen. Mu mibanire yawe n'abandi Kwa kuishi kwako na watu, ugenda ufite kwihangana, wende ukiwa na uvumilivu. haleluya, Amen. no kugira neza, Na utu wema, n'ingeso nziza, na fadhili, no gukiranuka, uaminifu, no kugwa neza, upole, no kwirinda. kiasi. Urumva ibi bintu iyo ubishyize hamwe, Mambo haya ukiweka pamoja, njya mbibwira abagore cyangwa n'abagabo, huwa naambia wanawake na wanaume pia, ubonye umugore, ukiona mwanamke, mwanamke w'umunyamahoro, wa amani, ariko amahoro nyamahoro, amani ile amani ya hari abantu kweli. baba bajunjamye Kuna watu ambao wanatulia, ukagira ngo ni umunyamahoro, unafikiria ana amani, ariko aho azapfunukira lakini akijifungua kidogo akakwereka ababera mubi, anakuonyesha yule aliye. ariko umuntu w'umunyamahoro, Lakini mtu wa amani, ufite ibyishimo, ambaye ana furaha, ufite urukundo, ambaye ana upendo, urukundo kuri wowe upendo kwako nk'umugabo cyangwa umugore, kama baba ama mama, urukundo ku bavandimwe, upendo kwa wandugu, urukundo, upendo, urukundo. upendo. Uzi urukundo mu rugo, Unajua upendo kwa boma, ugasanga umugabo akunda bene wabo, unakuta baba anapenda wa kwao, ariko bene wabo w'umugore lakini familia ya mke wake hapana, kandi arasenga, na yeye anaomba. halo,
Mwebwe muri beza ntabwo ibyo byaba hano. Nyinyi hamwezi kuwa na hizo tabia. Ugasanga umugore, unakuta mwanamke, iyo bene wabo baje, watu wa kwao wakikuta, aracacana akakubita hirya akakubita hivi, anaenda huku na huku akiwatafutia, ariko haza biwabo umugabo, lakini wa kwao na mume wake ukagira ngo ni barafu, unafikiria yamekuwa ice. Hello. Ariko abagore bari hano ni beza ntabwo bakora bene ibyo bintu. Lakini nyinyi hamwezi fanya kama hivyo. Mbona museka neza gutya? Si mnacheka vizuri nyote. Cyangwa namwe ninjoro mucana umuriro. Ama na nyinyi usiku mnawasha moto. Ariko icyo ndimo kubasobanurira, lakini nilivyowaelezea imbuto z'umwuka, tunda za roho. Kabyuka mu gitondo, kiamuka asubuhi, kabwira Imana ngo Mana, unamwambia Mungu tugiye kugendana, tunataka kuenda pamoja na wewe. Urukundo, nipee upendo, umpa amahoro, nipee amani, umpe ibyishimo, nipee furaha. Kandi ibyo uzasaba Imana, na yale yote utamwomba Mungu atakupea. Hanyuma kisha mu byo uhura nabyo byose, yale yote utakuta nayo, kwihangana, uwe na uvumilivu, ingeso nziza, uwe na kugira neza, uwe mtu utu wema ya fadhili na fadhili. Haleluya, amen. Ibi ngibi rero Bibiliya atubwira ngo nibibabamo bigwiriye, haya yakizidishwa ndani yenu, nibibabamo bigwiriye, yakiwa ndani yenu kwa kuzidishwa, muzihesha agaciro, mutajipatia sifa, muzahesha Imana icyubahiro, na mutapea Mungu utukufu. Ndio mambo Yesu yavuze ngo, ndio maana Yesu akasema, umuntu nagira inyota, mtu akiwa na kiu, naza hondi, naje kwangu, anywe, 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 yongera anywe, yo anywe tena, ngo kukunyizera, kwa sababu aniaminie, ngo imigezi y'amazi y'ubugingo, chemichemi za maji ya uzima izatemba iva mu nda, zitatiririka zikitoka ndani yake. Imbuto, ukiwa na matunda haya, iyo ufite izimbuto, ukiwa na matunda haya, abantu baragukunda, watu wanakupenda. Ahubwo ugira ibibazo, utakuwa na shida. Haruko abantu bajya bambwira ngo pastor ngo turagukunda. Kuna wakati watu wananiambia pastor tunakupenda. Nawe ntabwo ari je mukunda. Ninawaambia sio mimi mnapenda. Mukunda Yesu ba muri jewe. Mnapenda Yesu aliye ndani yangu. Ndababwiza ukuri. Hiyo ni kweli. Iyo mba ndi umusambanyi, ningekuwa mimi ni muzinzi, aba ndi umusinzi, mimi ni mlevi, nta nubwo bishop abanzi. Bishop hange nijua. Hari igihe utwara Yesu, kuna wakati unabeba Yesu, ukavuga Yesu, unamwongea Yesu, ukereka abantu Yesu, unamuonyesha watu Yesu, bakagira ngo niwe bakunda. Unafikiria watu ni wewe wanapenda. Hari indogobe yatwaye Yesu, kuna punda aliwahi beba Yesu, bayisasira imyenda igenda, wakaitandikia vitenge na tembea, bazana n'amashami barayizunguriza, wakaleta matawi wakaanza kuzungusha. ngo umunsi ukurikiye bibwira mugenzi wayo, siku iliyofuata akaambia mwenzake, rero ubu ndaciye ibintu, sasa mimi huyu ni watari. Ejo nanyuze mu mugisha, niliweza kupitia hapo town, abagore basasa imyenda, wanawake wakatandika manguo, abagabo baca amashami, wababa wakaleta matawi, bagenda bamuhungiza, wakaenda wakizungusha, wakaniimbia. Ndi ndogobe irayigwetsha wanjanye nkajya kubireba. Punda mwingine akamwambia unipeleke na mimi nione. Zica mu muji, wakapita katika mji, wanatembea, ziragenda, wanatembea, zibona nta uzireba, kaona hakuna mtu hata kuangalia, zinaendelea pia, zirakata zisubira mu rugo, wakarudi tena nyumbani, hakuna mtu wa kuzitazama. Ibyo wambwiraga nibiki? Mtu akamwambia wewe kijana, ulinidanganya kwa nini? Utibari abantu bahinduka vuba. Wakaniambia hao watu wanabadilika haraka. Unajua jana natwaye wa mugabo, nilikuwa nikibeba ule mume, bashasha imyenda, balizungusha amashami, wakizungusha matawi. Ndetse ese nibyo ngibyo, kumbe ni hayo. Tiburya ntabwo ari we bayazungurizaga, sio wewe alikuwa akizungushia, ni wa mugabo wari uhetse, ni ule baba ulikuwa ukimbeba. Nibindi rero nayo tena, iyo ucometse muri Yesu, kama wewe umechomekwa ndani ya Yesu, ugasa na Yesu, na unabadilika unafanana na Yesu, ukifungua kinywa uhumura nkaho unywera, unaleta harufu kama mahali unakunywia. Iyo umbuye akanwa, ukifungua kinywa, uririmba nkaho wanywereye, unaimba kama mahali unakunywia. Ukitembea kwa njia, ugenda nkaho wanywereye, unatembea kama mahali ulikunywia. Unaona Yesu, unaona Yesu, ukajyana impumuro nziza ya Kristo, unapeleka harufu nzuri ya Kristo. Imani ibahe umugisha, Mungu awabariki. Ariko uyu mugoroba, lakini jioni ya leo, mbere yuko mbareka ngo musirimbi, kabla sijawaruhusu kumchezea Mungu, niba wicayemo hano, kama umekaa hapa, kawumvise umwuka w'Imana, lakini unasikia roho wa Mungu akubwira ngo muri ari ya magambo, anakuambia kwa maneno haya, amwe yari ayawe, mamoja alikuwa ni yako. Hari ibyo ugomba guhindura, kuna mambo lazima ubadilishe, kuna vitu lazima ufanye. Ngirira neza, nitendee mema, uzamura ikiganza, inua mkono wako, ubwira Imana ngo Mana, ambia Mungu, hari ibintu numvise uyu mugoroba, kuna mambo nimesikia jioni ya leo, nabifashe mbigize ibyanjye, nimefanya kuwa yangu, ufashe kubisohoza mu buzima, unisaidie kuyaweka kwa matendo katika maisha yangu, nikuheshimishe.
nihesha agaciro, nijipatie sifa njema mbera abandi umugisha, ili niwe baraka kwa wengine. turagushimye mwami Yesu. Tunakushukuru Baba. Urebe ibiganza byose bizamutse, Tazama mikono ambayo imeinuka juu, ndetse n'ibitazamutse ubifate, na hata yale ambayo hajainuka ushika. Yeye yote aliye hapa umwiyegereze, musogeze kwako. kuko ijambo ryawe riratubwiye, neno lako linasema ngo hahirwa umuntu heri yule mtu Imana itoranya ambaye Mungu amemchagua ikamwiyegereza na kumjisogeza ndani yake. Kandi mwami Yesu, na tena Baba Yesu, wowe ntabwo ari uko wabigenje, wewe si kama hivyo, ahubwo waraduhamagaye, ulimetuita ngo mwese nyote abafite inyota, walio na kiu, abafite inyota, waliokuwa na kiu, abafite inyota, waliokuwa na kiu, muze munsanje, njoni kwangu ndabaruhura, nitawapumzisha. abafite inyota, waliokuwa na kiu, muze munsanje, njoni kwangu, imigezi y'amazi y'ubugingo, chemchemi za maji ya uzima biva mu nda yanyu.